nyete na nontu tukuona ikithirito kigita guntu kuingi gukuingi na mantu kathumba na kinya kithirikari no tukwenda kuona kinya yo na ataba kuthithia kinya bo gutigira wananchi iba kungi trust yao kaire na kinya kwithira bakiritaniria na bongo gi kuivo kwamba kwithira kumaruka mitambone ana tufina mantu ja mengi ja kwithira tukiariria ntuku ya na ruari kana no gutwate rutero Facebook Meru TV Kenya na wenda kwithira ugitaruterwa uterero YouTube ugatwata Meru TV Digital na wenda kwithira ugintumira SMS number ni 0748980901 yindene screen yaku ugantumira SMS yaku kana nyenda kwithira kiringa thimu no undu turingire thimu ukuringana rwario tuketha tukiariria ukomba kwithira kiuria kana opinion yaku kana comment ira winio ukomba kwithirwa ugitwira kama kawaida uniri turakora mbitajiri wa cheupe na ntethera ndi ninkadene ya studio twithira twina ageni bara twithira twina po ontuku kwariria mantu jara yatwege nkaba kanya nikenda bethera bakibukethia karibuni sana. Atambiri na Owenik ugitwira marieto yaku. Okay, Nick Mburgo, the former councillor na former MC Nkwene Ward na Bidhandi Mutonga area mugeni ya Meru. Thank you. Nipo eka marieto ni Kinyua George kumanara rutero sa movimenti abogeta east ireri dene Meru county gukethia Meru bonde kuma thuci mwankato Nyeri ngabera bakebie mitambo nikenda tukagwatanira ikiriro muriro wa siasa tuchambua thiguru yetu Kenya right tena mbere kabisa. Karibuni sana. Ingotige kumba kwithira kitibiri wengwa mutegeri wa Meru TV ntongela kana ntaura ni ma expert tunabonya siasa. Ukaigwa bawo umenye ni antu ba siasa ni bakomenya siasa buboyega kwa hivyo bwakwa ni kwithira tukiuri biuria na guchokera biuria biu auna kinya wore ogituma biaku twithira tukibigwata nikenda tukamenya opinion yaku kinyawe ikariatia. Kwa hivyo tukiambiria na rumuriro tu siasa ntukwena arua tuketha tukiambiria na miariere wete mwanki sana dene mitandao na kinya kiri nyumba cia nteto kwina maandamano tukumenyeria thirito jagita na mbere for so long na ndiko kurukira maandamano jo na mantu jajo mbere jo kuthia yakithithika ki maandamano ja especially ntukwe sabasaba ekwandimisha miaka 35 ya multiparty ira yembete kuthia ntuku ya last Monday ikwethira kuna mantu maingi sana kuthia kuna kashaka nyingi sana into kuithwa into bianto kuthukangwa biashara kuthukangwa untu bro watumire kinya rais twethira agitumiria na muthuro jo munene na kwithirwa akiwa nande kiri kaulira ya mbere ya CS Interior Kipchumba Murkomen kuwa antu ibarathwe barabonde bakaribia nyumba cia thirikari rais nona gure bakaratho bakwa lakini baratho maguru nande no ntubudire tubukiwata mwanki sana no tukiotegera mitandao ni thiritwe antu jenziba mebariro bena ume sana ibatrumiretere gwitwa AI iba dreambo ni tumete cia kuona ni antu ba bonde bena mikongojo na barathangi mauro na baogi mauro bamwe betete na mbere ginya kuwa kwikira mbica cia Moi Kibaki gitarira ringiro kura nontu buka kurikana bubu hano ne accident na kurukwa wikuniki so iba kuinya batu tugacinda twina wirigiro tugacinda ntikumenya bakure atongerie bomba kuthura bukiuga ate kukonia miarieji ya rais nontu antu iba kuria antu barathangwa na kijana mo kuonekana na arathirwa arakuwa na arathi kuru so baruo te mwanya yo kuru na kuratho mutoka na arakungi babu karija atongerie buri ona miarieji karia takana bomba comment bukiuga ate tambire mheshimiwa mbere ma kambuge miarie yumirete nithuritie antu mono of which neo ka president aririe ena maruru na rimwe muntu na kana gwa kwaria wena maruru of which anybody nyoketha imorano yuriku kwe mantu jo merenya mwiki akaria maruru so it was not good na ingwete kiakatare ina good mood although na kugotetekeretwe muntu kwe sheria ekuwa kwethe kwena peaceful demonstration na ni ejene obwiri gwetania thina njera na bokiatha bo andikite baro achienu na bogeta bo present to the relevant offices or relevant authorities na nde karagia ora muntu omba kugwatwa amatuki tuge muntu akunyukia gutochi police station ningi akomatoka sheria te gwitikiria wena muchinka umurathaakua weragwa obwiri kumwikira injury etiuga injara kana mukuguru
ikira igatuma mugwata na ikiatuma askari umagara na muchinka ikiatuma umagara na njuguma na ikiatuma umagara na rongo ya gwikinga igarira akagerwa na akaumagara mpengo cha gwikira ore akakwata lakini noe askari bakwa bapawa ndimono nonto nande babu bore askari 50 niwe bodore no to station to tore au anto bakweja anto ngirijere inyoka thena muchingo te uthithia anto bau ko solution e manto jaja te kwithira twira thana kana nonto inya ora kora thana anto bakwithia station wara thana ore askari ukuthekwa kwa kwina a big problem na neonkuga kera kibwirite kuthithwa ikorekebisha manto jaja kwiruija thuki inya tugatinda kwaria kana kuga tutimeke any change nonto anto baba gachoka on street rojo very true na bachoka on street rojo bare ya biashara bakuga itokarwe ugakarwa no askari ati umbogo karia ibiashara ikarekerwa nonto no askari ojo arero karatha muntu wara kuratha muntu ora waga kuringa ayiga kona ndetiga askari bana bo bethe kuja ko solution e mantu jaja i dialogue dirikari yumenara eregoro ename mwana incho kawaida no ya soft avikire nonto okay yotaga ndigoro yonde in crisis very true ugeta America family anto be mama ome ugeta Britain kwena thina ugatonya ki mtandao ja China bakira nyomba nya bagia erando na itatonywa nukiuga no ke yotaga ndigurira China marando ya manende ne ndiguru imwe ine America ya ijiri China oira tukuona icho ikwiro icho ntongu so natikenda Kenya yetu nio ya stable itukunindi anto bakarambe baraniria na inya president inya we ethre na good advisors bamanto yaja kuendelea yes. Okay, thank you so much. Bwana George, yes. Do you think miariezi ya president ni kwithirwa ikiunjira considering polisi bonekene muno kwithirwa baina andu enene sana kana baitumira excess force kire antu na aniba kwite baba ingi sana na the moment kiongozi minyore kiongozi wa no commander in chief na kinya CS owo bado ro barungamirite bonde na riti mwambo jajo don't you think manteja gutoma kinya ritu kwa Kenya nege na ukiri kwa twika ndweze ke kawata mwanki kinya nkuruki migambo ya president yaririe cheupe ni retete gwasama muno katikati ka Kenya na thirikari nonto for one kwi mugambo waragia twiragwo tumbo ringa rwagi na kibui so president Ruto riria araumirire aria mugambo joro kuuga ringa maguru urathe maguru me risasi ete metho na tibonde askari bai subsuta bakomba kuthima maguru na ndina we president atutuira ikeja kubitia gaitia kiu uria kathithiria muntu nundu ari wi maguru aki ewe kabitia nundu kegerire ekaringa kiu kethirio ugo maguru gagwikia kwina magoja uja yiga ekaringa kiu kana ekaringa kibara so muntu na wa akathithua ata nundu taringa maguru so rira president arejere auga ringa maguru batwitora makanirie muno ja Kenyans nundu turone ja kamuga migambo president ithiri na kingi ja kare mwani a Kenya nuntu mugambo ju mbuge ju president abati gwita ju mwisho kuuga ringa itumira risasi so batwi itukuona president William Ruto ikietume kuuga antu bara bengi bakiuga Kenya ni umarite kabisa ititirite barabareni nuntu mantu jaraja gukarika jatana karikira thirikari ingi kuma independent kuma Kenya yone uhuru uti mantu jaja karika wewe ngwana rakinyite amoria nikiuni bompumira na ina uthuku bubonekete na butauma ka Kibaki kana uhuru so president na wakorirwa Kibaki na uhuru bagishwa power batenderetie mtu anthiguru upu
So Ruto riria ejire kuromba kura karirie manto maingi muno na muntu akiaragia ntatu impingi muno imuiciete ikarema eja kuga agekira wifi eja kuga maromba jakathithika state house every omweri maitanga ija ngai thatu auga utitanda bikauma China bigatumerwa Kenya auga aka create jobs kiria ntu babethi na ndi aria ntatu impingi acoka uga agokiria mama mboga agokiria bunda so riria aririe ntatu iria antu baramugwata mbaru baraigwa muntu uyu no wiyite ngori rebone yetu so riria aririe orongo bora bo bwingi riu antu bamwa time muntu gatega maandamano na jambiritie nguthugania kuthiria ntuku ngiri mwiro ajarambiririe nkuruki so antu baramwete time anderi bora ugite lakini ande antu bagwetera bakona swari muntu uyu ni orongo bagwetera wifi ira beri igekero street ine embu nako bakwaga bakuona me Kenya nchi antu ibathom bakuona uteumbrinjie nithi ithithwe narua iyojora nuntu kinyaka barabara karaga mbere tuka kilomita 6 kena miaka mugwanja katojura so tamwe ya William Samoei Ruto etigerie mwaka juju jungi siaseni kuma njuju kuona mantu ja kurigeria ku siasa aki next year so antu bambiria kuona nandi mtuju katubebire wana so ikitumi ukuona antu bena ambitanesi yu ukeja kwithira mwekuru umwe asingo matha na bathatu athomithirie na kuoga sukuma na spinach lakini ana bube tabathoma umwe agwata degree ya IT unge athithia degree ya education unge athithia degree ya daktari lakini ana baba au karabo bena degree miaka mugwanja na still ana baba aba kushoka kuoga na sukuma aja so mwana uyu na tegerere ngino na ngina gisafa ona ngino ra tumirika lakini na ndiare onja thirikari jobs ire gwetega kiritie tecio so iyo ni ambitanesi iria ikarikite kiri antu bagarukira president na ngwire president ate nambati ndathikiririe viongozi ba Meru aja na ndathikiria bakiaria ndathikiria ngavana wa Meru ndacoka ndathikiria senator Meru ndathikiria ndeigua bakwaria ndeigua senator riuga ni seria kwende tungwe ya uria ana babethi ura bakathigia maandamano ndathikiria mutumano ngavana wetu akiaria ndathikiria ndeigua nawe ariuga thirikari iji ni egwita ngugi muno ndene ya Meru lakini utega Meru uma thirikari iji utingugi tukuonania bati igitare uhuru rikiuma kwina nduo karenji cia thimi na mbese cia kinya procurement ya kuma nara agitembene nara gaiti nara gikumena ka wosi nara kuitia mwanka mwitu na joto jwa nkongaja kwina njere itambirwo mwanka narua so antu bakara batega bona bono utikintu gigakarika ndene ya thirikari riku so kira gikwendekana narua kigatigati ka thirikari kende abitanesi ejija olabo simwa ni kiaria kira gikwendeka igukwenda dialogue na ana baba baswirwe ngerane oni indari Uganda na nkarangite Uganda president ya Uganda uyu uri ku Museveni kwegitare mwathithitio uyu mbangi cionde cia Uganda ajukia mbese kira mbesa mbangi ucionde arera mwana bikibiki eje nontu bikibiki icio andu bakwenda muno bikibiki onde mutoro keja na siringi ngiri 30 mbesi ingi cia thirikari ka mutetherie koguo mona nacio ngiri 30 mbangi irageta thirikari na mufandi mugurire bikibiki iso ucoke weje kethira ana thai urona muntu ina degree arede mwari uthomete degree lakini kinya kuona kadhimu ka smartphone ationa nuntu thimu ciekiriro taxi bikibiki ciekiriro taxi so president kintu kira bati uthithie abati gwite into jabi mo taxi za bibi acoke bikibiki usito taxi icoke mbese distributo kiranto mbese yiji irathomero 4.7 trillion ke budget mbese nuntu mbese ira kinya after cia thomwa cia kurukwe ciekirwo paria cia tonywa kiri ministry ine itoto kinyaira lakini nanu igaseto imwe tuwaruke trilioni imwe ekane distribute ki antu babethi bagwikirietera jobs orote kumba bikibiki orote kwenda thimu ageta akaewa loan na kethini percent 5% so ndiguruije ina maandamano ja jonde chakanyia lakini gukira nabo kuga uringe mbaguru utikio ratwire president
kuga naru ayo tekio kioria kuga naru okere kuga gutinda gwikira bitiso kiri ya Kenya no uti bitiso bigatatisana baba gana maandamano no to baroragi boragirwo ki finance bill bara ida kuro go isaba saba na stiro kaba kuendelea kuumira so hiyo isaini gukuonia anto bau bateja kure nyama sakairi kana basoka nyuma kwa basi uwezira. Okay, thank you. Thank you so much. Mheshimiwa, do you think kinya president akathithia mantu jaji onthe kinya George akuwira kwina antu bara bamutikirite no tunande no kona kinya antu bara bongo bari ukueno ya bakemani chungwa ya MP uraragie goro wa wicho echo akiuga meambo we president kinya ne menini muno kuga antu bashutwe maguru babateri kurawa awona in fact we akirita onda wa antu baba baura gwe kabisa. Do you think kinya antu bawe bongo ibakutho bakimuthukiririe twa no matter how president maybe akwerie kinya ko chokanire Kenya or something bele makwina personal opinion ya president atikwete antu miromo yatio nande jatokaria nya president atiye muntu no arie na ndo abathuri kuma gonto mwanya nije muntu ria atura iri muntu teu atumba kuga kwira gwa ukathoma ngazeti ukona your mother was raped iro ngazeti inyote konja no ginto but ukona thegu a woman was raped nyote weta inya kioro nyote mind. So maybe who atira ina pain na watuika only kuga kairi watuika president migambo era kamyugele atini sober mind aga abiri okarande akamithoganiria na inyatue eka polished inyoga taga president nyaja wa America ya Trump kwira are on street na nto boragwa na tora kugamba so utino manto atumaira ogataga Uganda Museveni kwirinya wantu baba inyatha kinywana kuga baba itagia na ukona message agitura aingiri so whenever you are in power kwa thandi kuru yonde irunga it's not a joke ikaiya kugwata ruje na kirai kigatura gwa kiambere rukambiria kwino gwata ndege geta ugichoka ndege rugeta nukiwa so oni nduga president jaija bwiri urekebishwa na anto bakaraniria na bwajaire inya maandamano jaja yuthie kaba bwiri kwarirwe yakagia control no ndo tukuga twandamane meanke atano economy ge kuthuka tukejotaga na ya supermarket jeje Magunas ele employed anto over 200 direct ura ba shift etare 24 hours shift baba bakweta muntu ari waka 8 hours kwa hivyo kwena shift ithatu na kwena bagweta off kwa utikia makiringwa ithirete etena anto over 200 anto 200 benana private schools you bau le achiari magana jaire tara ndethe imware naguri kiathe into murume nagurene so utege o supply ongera nto barabarareo nto murume baka magana jana kana na mwekuru ongera kana kamwe baka nto magana atantatu so anto babararusire ngugi uchoko ye gwezi na supply over 100 babara supply ga matunda bo supply megate bo supply nto mwanya paroba urona turarusire over to 700 baga ngugi nande nyongu itwethirinya thabatu ituguteta kinya kiathire hitume asabasabe twire for the last 35 years me ateruta oriku na thekindi ki oriku igitare amandamano jeje yambiririe 35 years ango sawa ikwana ni thine twire kume gitara moi igitara kibake igitara uhuru no tiretekwa mwanka eje gitara ruto jaji onda tubwiri kuri atiri kuma to kwambiria maandamano 35 years ango imbito achivite igochenjagia ke igochenjagia itweterinya na nditu tugerie ku make a retro change niongu wa thirikari nya ruto na cabinet yewe boroe na anto na baba thithia atia boroe no ntinya tuga igachagua kiaja kuruke gitine tuge turenda gachagua etoromba kura Mount Kenya
ena ndi narambirie kumagara nukuigwa so twamunengera ri thina jikathira kwa solution irero te kwa address nya presidency tubwiri umwe anke wetano ekathira indi kila tubwiri kwa address manto jaja change na ndiko na kiuringo ndo kuria au mheshimiwa yes itukuromba manto ya change lakini yaga change atia no tunande tukuona irere other blame game anto opposition bari withirikari nie kwaya gunsi baba kuja kuthuka nginto bianto thirikari ne ka wone opposition nie kwaya anto baba onde bakuja kuthuka nginto bi na ndeto kamenya na ta kinya kana kwarianiria kuna ina kwa kinya kukinyanire no nturi utukwenda gwitikiria makosa baba rui baba na ndi ibirorera katikati ana manto no kaja kuendelea na kile gatuma tumeni babo itukwira mero anto 70 bagwati anto bau bakathithira uchunguzi bakamenywa bari bana ino nto bamwe bariuga baba ne anto bareti na ngari yes kwa utubwiri kwero anto baba umete na lakini to the best of my knowledge kuri anto bachitete no nto ndataka kimtandao kurero anto bari magunas no baba bauna murango no baba bari sawa na baba bari serenite na 711 na 711 na nde gwetwika kure anto bau bo babwirio tegwa tukamenya inde bari na bathingatwa bakamenywa godfathers ciao ibao nonto yani anto bakwa nya bakathithio nto tugeja ile apumete anto baba kamenya kai bagniki baba kamenya kai bakenywa na anto batige kuga ne anto bakamati na ngari gwenu onere ngari oroge inambai muriuga ne anto bana ogwetha bauta baiji ne atagotuika babareja bagatwairia tukaithia miru yetu bakagwatana na atue na aru batonya 711 rojo serenite nukuga batonya beisawa ne ibatu twina bwariko na guthokia mantu watuika ithene kujukito beneo isa sawa yende nande kabugire mpara wage ampara TV nondo tuga kabwanda manire boigwa mpara boga tonya bo arabo kona bia konga bia kongana au cheupe kuri antu mheshimiwa niki kwenda kumwongera nini mantu jau kikiuria kiu mbere tu magikyo mbuge thirikari kwi makosa ithithirie yongwa ninkarite nkiuga muno TV-ine na nkiuga kinyakaja thirikari yo yongwa ni itegiria suruari ja mwana riri gitarire yeberie Gachagua gitine kethi narua amande paseti sua William Samuel Ruto ateberie Gachagua gitine one kira gituma mbugo au thirikari Gachagua na thiurukite murima mwanka jukurukania mwanka ro kikirima just that kura milioni 6 itemenya kuma ngwenda gukoreta gie point yu ni onkwenda kurimira migwata bwega so milioni 6 plus iji ingi turetere kugira cia Masai 1.4 plus cia Kamba 1.4 you can see kuriu sio ndire toto akui almost 8 million na wije very well le president uro twatha kinya Uhuru Kenyatta na William Samuel Ruto riku utwaringirwa 8 million bakuruka bonde na 7.8 yau na atwebe aka president ambe minyo te asuari te 8 yu utala angwa kwenda inkoreta te pointine ankwenda kuonia sababu ya manto jeja so rira kibari gya twikire antu bari guru na ara batega bona Mount Kenya te soka kairi ke thirikari na kura ici thirikari ni kwenda gucwa njira yore gaturithania oni na niki tweba mwirega jomwe tumenane twetwingwa na itwambirie kubisana ugwo nthithirie mwanka twinge tumenane thirikari yoneka mwanya so njira iria gutumirika nandi ireto niyo yeje mwerekerekire Meru aja Meru supermarket kwina MP uraritie mbere yes auga supermarket ikaya mbere kinyea neyo ugacoka ugatega aja Meru ugatega Kionyo na Nkubu iria ni kiumite no ntu itena university Nkubu university ni thamire ugatega Kionyo gutena university na nare angi gutena university
gutagire maandamano na gutagomo no tikio kiaithwa so tucoke aja kenda tucwa point tutige kumburimana ora tukuga thirikari ge kumburimana na opposition ye kimburimanaga so tucoke aja twejaja turie nikio nara kwina polytechnics kukoya na nara kwina university so na ndiri nimbie kwendelea ndene ya maskuru jetu nimbie ryo tucoke twije ki university polytechnics jetu na university tutege barabara ungamirite ibo usikage siasa pero ibo usikage siasa then twekire question mark no tutonete cha polytechnic kana university singi na Nairobi Mombasa naku idi usikage ke maandamano mono so torie no urungamirite university kana polytechnic yu mwarimu urungamirite polytechnic no kumaku na getha no kuma na uri aho jungi nawe munene owe no kumaku so tutikeje gutura gucwa kioria aja tutura mundu ne tutumimbie kwendelea batu tuonete skuru imwe igitumiro ge siasa kinya ki regime ya ngabana ora raumire kawira turonaga na bai support kawira bageta bagerwa beje skuru fulani beje bamu support kenda bathia maandamano pengine ate kengo gitini na arua ana baba no botu kuona kairi maandamano ne no botu kuona maandamano ne baingi so tugaciuria kiuria kuambika kwethiro kwina mwarimu munene na plani mbi ya maandamano jaja tutikumenya so kethira ni ntekuga antekuga no mwarimu fulani kana no twekugwatarie thoni lakini yankwenda kuwa tukenda kuthuja uma tugwata uma ponara manto ja kuma cha mwangi jujurone keremiru jwa magunas na serenity na nangi na 711 no tujuta none kakairi itubati kukarandi guru tekumbure mana ikitumbugire ndathikiririe mwesuma kathuri murongi akiaragia kimuga FM ndathikiririe ndaigwa njireu agutumira ne mbegara kinitio ndathikiririe ngabana mutuma akiaria ndigwe njireu utumira ne mbegara kinitio kira tubati ukarandi guru tubati kuthuja nuntu kuri antu bagweta gwinsight ana bakabera atiri nuntu magunas tikere oya ambetie maguna makutano kwena ere gategate ka nduka ingi so kendana ba umaja beta mwanka kategate ka street geta beta kuithia specific nduka no mwanka kwithirwa kwina mantu jarakarekete na ba eribo ego rabu kathithia urenda kumanisha ndienda kuwa maandamano zaza ari jana basi ntikwenda kuga ne ana baskuru lakini yankwenda kuga tutigane kusisana baskuru maandamano ne na tutige kuthithia siasa ngate politics uka in evidence ana baskuru batumairo arente kuntene evidence batumairo enda kuga itukuona bo ibari kuno twara kunte kwina ana ba polytechnics na university ni maandamano jorika kaja ari kubu so batangwa na kumero lakini no guthiri nyari topa tari au gatekene kwa tekionyo ndenda kuga atiri tekene kwa kionyo etena inya ina tobaka imuno ndenda kuga atiri tutege tugucwa tuone tuge atiri watangazo yo tusabasaba yatangasi ana baigwe kiroseria bakaumagara watangazo utangazo that means we sure na ari kuga tuge na university sisieto kethia sabasaba isiria ndatu bakuru university yetu ni minister wa education yatekuga ukageta mwana witwa skuru ntuko kwina maandamano kana gutweka ntuko kwina maandamano gari sabasaba bae warotha bana wana wantu jaja ukarika jatekarika so no twantu banjana iraga ni antu bakawainda bakagwatanira na ana baskuru then thine asara jera jiraja igakarika so batu itwite kiragi kwendeka kire atongeria beto bamiru national government kukurukita county commissioner county government na ukurukire na biashara ibakare tungedha bakare nthiguru baranirie njire mwe bathoja baba gwati wanu thiri na baba nge bagwaturo na ruwa ni DCI bathatu bakara nthiguru bakare nthiguru boja baba ba DCI ibana aya baba bange wanu thiri yegiri yumete ku then from there bonana baba bomete university eje baba bange bomete polytechnic then bete akajira kau bete mwanka bone thina reri tucoke tutege athirika polisi yetu no ntu ne ringira ugethethirie bongana polisi yegiri no ntu mwanki tukuona jwambiririe ku itukuona CCTV kamera cikuonania mwanki jwambiririe aja ntu beka mirigo yao kamberia kamwanki kidogo ni itukuona tuina mazima moto jengoku ni itukuona twatega video kamera iu tukuona askari bare au na bange benga arine na kamwanki gaki kakeneneaga ni uturanyika niki polisi na yakaritie mwanki jojo jonene ana bareo kakwagite roi muntu kuja oria kamwanki gakambere kanene so giu kiuria twekira question mark from there na ndi tumenye imbie kwendelea kana imbi kukarika ndene ya Kenya yetu tutige blame game
ndenda kwira Kinyua mbere moko uga kwingwe polisi omba kurita polisi no yo tukeje tokaria property askari wengwa gaku atabati kwa kamoki gakene no askari akoreria na ara kamoki gakwa askari baba nani hapo toa ndio tumogo ibatukari tena bakari tu kulingana na video ile kuoneka mheshimiwa ni kuoneka askari baginyire mbere Mwangi Juju nene very good ingwetikia kinyame Mwangi Jura araji wari by then Mwangi Jukioreka kinya yote na askari oria nambi Doi. Roje itete na. Kwena department ya fire. Na firefighter emwe. Nayo yari na Dikera. Department yu. Dikera. No to ai town. Tukwe maandamano. Fire station iko pale. Firefighter ya ingerirwe inyara eteka umagare. Anto bareo firefighter tende umagara. Na te aja aki. Ndia ndote gembichi nyacha Nairobi na Mombasa. Firefighter otenwe kinya eraga kueithwa. Nera yejire no tunikuka nera yejire kuija umire Tharaka Nithi ngabana tagwite na rombere Tharaka Nithi ire kuija yaremwa ndi no rugete ndi yara ya umire era nere kuingirwa ire Tharaka Nithi nya yakurukire nkuba I was there no kiuga eje mero no Tharaka Nithi ni ejire mero ereku no nta menye mero ngabana abatigane neu kamongi kano kitani ninga konya ko kare guku dikera niki kare kero kane ne antu barongie na polisi ere ro tena lakini Kinyua twaria uma na ogwa turathithia maandamano nyagwa ndono thithitie na ara kanyekine ngizagia askari gukinya au tera askari omba maandamano ikyo nkwaria nkiuga gatiri tukari orongo askari kuma maandamano utebo bomba ati atu maandamano tonini jaginya jaja saba jaje national tiando bagai control ote askari omba tiganje shireti na neo kuga atiri batikira tukwariria na arua ni ora ndiguru umbo choka na tukera twina ma blame game otike umbo tutethia na inya twatinda ko blame thirikari kana ko blame Gachagua aiwezi kasaidia nukiwa tubwiri kwa antu ba miru the way forward bakamenya twaja na kanya into bieto bia thukua ni arochi aba kwaga ngugi ni ana beto bagukua tukathika nukiwa inja cheto tukuethia marinya ko ume ikathuka twithe twina better way na twira umathirika twimira ni tuthikire ina better way nduga saba nirakurukire imbie ngeto bwiri kuthithia kuma au kato getera saba engage twire jathina nkurikiri mweshi uni gutikania bugu kuwa lakini kuna untubomo urantu bakuria atiri itonere kinya Gachagua agichumiria kukashifu bwana Ridikiri sana na akiwa na ariti mantu ya prior tuntukuwe maandamano na ndeto kori no tunoka tukorona mantu ja jonde kende chomba kwithoja kithira kinya bugito kinyira ana bara bakwiro iba barayithagia kana barathithirie 1 2 3 aba ituritio na mbere bakauwa mantu jaza karika na yakarika nikino ntubatiko wa na ndere ndikiri kira no biri kuru atiri nonto kira ndigoro itoragua inguto nya NSIS ni banguto ba thirikari nukiwa nya baba CID no banguto ba thirikari no te no nguto ititikiritwe watu karinde keri na tirara igwa kore antu bakuga bakaithia supermarket ruguto ro irwa bwiri kwejana rukathingatwa tukagwata antu bau ugite na antu atutinda kwa rinde keri na ugite abwiri no wengo abwiri ku investigate nukiigwa akoru atiri mantu jawo ugari sociejo yari kumana nawe ekethire bui Egido atinagua ngani agua ngangua masimu nawe ati investigate nonto no tukua batu turi opposition thirikari kuthithia ntatu yi nonto kira gyo matuga one ona ugite mbere gukarika na gwakarika two Mwangi jwankana ya askari bakaritie Mwangi jwa gwata Mwangi supermarket ya yonde so ndero opposition ikuwa ni thirikari gucangia mantu jeja kenda antu ba Mount Kenya ba birio mena na bongwa na kenda bathirinya kenda bathura maandamano na bathura na baibo bongwa so hiyo ni kuona ni awasi ni uma thirikari kuthithia mantu jeri kumya our point is
nĩ kuga ithirikari na nĩkĩo kwenda kuonania na mboni ya Meru na Kenya ithirikari kuthithia manto jariku cia muntu mtojo na ugete uniki akuga lakini atagwatwa na ena njira mbega muno kuonania nuntu aritie mbere na ngiathamba baba kuga bakai ajare so na ndene agwati ogwanka nkauga ambai bakuga bakai akona ndi kuga bakiuga anga agwato onde mwiko gwato mwiri kwandika statement ndio to gwakuga rinde kiwa gwato That's the same statement tukuga gwato nduga nete andike statement nete auge kiba wa yirwe we ko yara andika statement one mugambi dedikiri nta abiri gweto ajo kamuria nonto gwe kana kamuringa thimo tore aja wa muria kwe gipindi kienderete wa muria dana andikite statement. No, of course you did not together na andikite oro yune mpito kitoro tuko investigation bere yumera yamba thirika igwita ne underground batitaba me precise rega precise wa ira gwatuika akora kwandika na ja kuthinga to na akore na akorega mbati antobara de ukuwa bagwatira antobange bathatu na arua no kuwa bakiari nyaba bagwatire cement no ibatwiri bakugwata bare ikiro ba yanana namba ko turiuga nguge ubenderete awi bendere na tukogi bathithi investigation ne bagerio to gwatira anto bau no kiwa nuntu manto yo jakia jakarika anto bena to biashara kidogo mono bagia kumagara bageta jathoko nera bakaithia baithi ndo byanto bangana baba ingi anto batena inya me akira anto bakuigwa ikiete bate komaka imagunas betho ganene imuntu mwe wa thiri ni anto magiri ba thiri no kiwa inyoka ithia thoko ete ona anto ba thiri ja ba unonto bimwe bitea ni ndo bibiethi no kiwa lakini ala kwena nguo kwena Weetabix iko gwata mwanki jaro maguta jaje kuria kugwata mwanki ja iro migate kugwata mwanki ja maguta nukiwa so antu ibosa faende gaito kwaria ndiendo mbera supermarket ile ti maguta no niriko na bareta shopping goteo kwa antu bara still ibosa fa antu basafa direct na bange indirect kwa unande tugatinda kinywa gutinda korwa tutsweni gindu twai na ni anje kwa ndenda tutikaniria atiri ndenda bwitikaniria ndenda tutikaniria atuba Mount Kenya kaba kuthiri thirikari kenda thirikari iwini atuba Kenya ba Mount Kenya bamena na solution no tuba kureira solution ri kuna mutongeri ura uguria kiuri gikiega kwa mutongeri ura thithirie bwa muno ndene Meru ni kumusarutira bwana CEO wa Meru Diri ana baibe na Meru Diri na bathithia damage hapa na pale CEO gitongara thithirie manto jampwe aretire chairman sibonde ba society na arakunze kwina nyamwire iria rekorektagwa abe tamusemano jorare othe athadi akara bonde guru baswa ngerane manto jariku jaja lakini batu ikire manto jara karikire Meru yetu despite go twina tongerie senator ngabana na MP na bubangi kutimusemanio jore kwa kinya jumwe chuku karande guru twaraniria kenda mantu jaja tekeja gutugwata kairi so ori ndo kwenda bwana George yes. Lakini ituonere after ituonere business community bezamwe na bambere kinya bogutwira ntaira mantu ja what do you think ibo bakomba kuthithia no mbere muge tanto bagwatanire business community basoke bagwatanire na national police na county government yetu kinywaga atongeria bekwe tubakarende guru baranirie kinywaga kwaria menya ogwe arango correct oge saida na thirikari ukida thirikari utakwenda kwenye thirikari nguthithia ojo mbere ma auga ngavana ataumagara ataria na uga antu woni na ndauga na aririe ndia nikuwa ngavana correct ni nguita na ngavana na aririe ne kajira kau athingatire niko nehirwe gatereta solution kwina kajira kara kega ndauga iko business community na national government na county government karenduru kiba umerete are governor are speaker ene tiga ngogweri baumani bare MCA yes no kiuga na atongeria ba biashara kinyamburia business community okwareria ibaumire yes na ba address yanto na mbere baumera ibara muchema ni jwa ndene jwa kwarerio abagata komanto jaja na iro tohererwe within no time governor no magarite
na netete so it was not there bageka muchemanio but through mtandao indathoma what is going on MP bono kutuna MP kenda na bagwita na beta na baba miti na kuma au beno mubango jo bagwita on site na baeka muchemanio yuto bwiri komenya nande jonge bagekari ino ndotete to averete nyada ati debeke kenge kyo kuria MP bagekari oni ndone Raima kiaria mbone ta Raimu magara nageria kwandiria antu but mantu ja chari iguru muno thina gutarerwa ite kumania na MP ite kumania na governor ite kumania speaker thina jiruma ke national you very address mantu ja employment ekariria mantu a taxation no kiwa ekariria mantu ja mainge ja bate kuthitherua ja projects na bari iba ya sword no kiwa kwa mantu ja kwendeka ja national ijo na ito bwiri kugea system tukamenya atiri kwe baba area proposal last time ya kwa area maandamano baugite youth ni rumwe o county rite atongeria bao ichoke itethire Nairobi bethere Bomas of Kenya baikie problem chanya event ongeria baumete Kenya kuma ge sub county constituency na ewe ta thithikire irorera ba youth bara nabo betere beta muntu akinya akore ruibange we have another problem ke the same youth beta ba jokwa beta kwa Andres bange beta ba akinya muntu akorerwa ketha ugweta worerwa wetie demand chiaku ongietie demand chiawe what do you expect Kenya ndo bakenya bakathira ubinafsi bakaria mugambo jumwe na beta kwa address issue bagetha ate chiawa ke bakwa address ichi anto bonde na kinyonto tetera thirikari ngwaria oni ntu bwari makoze zero kuthithia ugwe menya gwote na nabana no makoze kuthithia ndina nabana no tije bakwa riu makoze zero yo kuthithia kakwenda kuitha mbiti na kigwari ugwe na aru kinya mwana munini utotije thirikari ni firite na gutinda kuga ngana gutinda kuthurania makoko kuga na ngaba ikwe anga county riu no tije thirikari ni rembi no ntotekyo imbie ukarika na heto tikatajo kinyase upeojo kwaria ja thirikari kere mini ya Kenya so reto kwa thirikari ne go efere tanto solution imbugira atiri solution ina dochoa solution imbarerie na dochoa solution imo yare now that matoyo ndeje ukarika na tukirekana na blame game to ameka kura yes na nde na tukathithia nontu ikuremi kwathuranika baraba kuthithia maandamano genuine na ngunzi ile igwetwa ngunzi either tai oromberera kwina maandamano ngunzi ikeza na kwina baraba genuine wo so nontu turemi kwathurana mantu jojo zairi then what should be done to make sure maandamano yenye tukarika buru ne amuchokerie kireke batio kareka maandamano yu yetekiri tu constitution nekeja kumera so yu batio thibwa ngunzi kaga are tonyera na ya bati kuthibwa na njira iku ni thirikari bati kuritira Kenya ngugi ana bone job opportunities baso kia biashara economy yokire mbesa ji security then from there ana baso kenja ciao baka itere gwena bangi bandikwe lakini nande twatinde kuga solution ekari nengo kwera woni ani basuirwe Kenya ni suirwe ure economy yokira mbesi security lakini utembera na arua ana maandamano jatekareka na arua kinya kora kire ya Kenya ithina na arua ana baraba inja ithine mbere rinja ana batena ngugi so Kenya kenderete gusinki nontu nekieto myukona rwembo rureja kuga one time rukagwato kume goro mwankathi rwi mwana munini nontu antu Kenyans bakarija kabai mbega bateganirwe batena thirikari Leo kuona ana bakinyetera gutuma mbesa mochari atenda kwembeje mbe kwa kwena socket ukona ana bakinyara ku lego eta kuandika will that means utithirikari ingi anoneka jeji muntu narua augete aka biblia ndegurwa yewe ntukwigana rimwe tukona oraga wakara lakini narua ine yake thatu lakini ute barabara mutujazo rako tuka goteju kinyake kugura mutuju utekyo mbesa utekyo
ureto rugora biashara sauri yakurugora lakini utege mtu ukeja kugura muntu utemtu igana gantu so batu kinyegethia no kuruga mwesimiwa niki agikunekera thirikari guti muntu na hano ti thirikari even outside the country chakanda thirikari na niki wonde mwe na nyenere wonde mwe raja no bilioni yewe no to lakini hapo milioni milioni na hapa bude sako ukare na empowerment hiyo ya deputy president no na hapo kinakuwa hatari kinyinto ate kwa gutana lakini ikiwa maroro tongeria kuma tsareruga kenyara areria blame game na hapo ari moria atire oni kwenda na moria bibi ni jo tukuruga bigwitika tuthithia ate ene to economy okinde na ndio job opportunities kerani ojo ari economy ukire ategwa no wokiria no twanekere kuga ni na ategwa jana system ya kuthithia ate onde kuga aja anto barumwe ko sub county kana constituency na nduga youth ejokwe echwero employment etechi areria na ndauga baba geta kwaria bageta guchiariria bebo personal ibete bareria youth engeyo na ikinywa ate kwario kinywa go tata ya mwekururo kara tata inyaretero muche tata ntoni agojote maguta aretero kauga jojo tene tunguru are go no ya thirikari yo thirikari lakini netere mwerekera tane mo tero ga right kankuga atire naru imwereke otukwa miru uratumba kuthithia manto jaja kathira batu terito je tubere utotiji economy ne bwiri kuthithwa inyaruto wengwa na ije ne bwiri kuthithwa utotiji antu babwiri ya tuthithie ndi kinya wengwa no kuiwa mbati ara ekikonene no unless bati tu nde tukagwata na noinya waga chieneka ndo wachieneke na tu to muthikire tumiukiria turi amwe tu kuno gwetekia neki konene no ariki kinyago kagotene na niki uno ntona kuga atiri nandikira gitigire ni kinya president etikirie achienike yes na jenzi na bonyabo bachienike na ndebe etikiri batirimane baranirie na watesi etikiria rwingari ngo maguru na ndio kenywa owe twarie ni atiri utote na maruru nukuigwa nande askariro kama tethe muchinka gwatiga president na ijo jote bwiri kurata ate bwiri kumagarajo kontu kwa maandamano jo bwiri kora jo tigwai nyomba na usiazi rundu no rugora na kanenkanira Kenya yonde bwiri kora muchinga jo kathithi atia menya to be frank yes antaba honde na makosa Gen-Z kana ngunsiri kweza cia tonyera bena makosa kuthuka nginto biantu thirikari turunga metegera into biantu bikithukanga gwa number 2 kwe boto wona nyama giringa askari suit ilare nto mebo bieta atia na bena maiga meaning kinya thirikari nyabo bati ku defend yes but now tikutumira maybe life bullet or something I don't know so ntikumenya nata kumba kuthitheka au gethe mira kwiri kwe karinge kanonto either side bonde bena makosa mewe mando ja kuumira ogwe uruga askari ate ukarinto byaku ebi bite kaithwe kana otega atunywe kana ngari ite kaithwe ndiendo kwira askari agatumira tactic iriko kenda arigeria nyombe bunjo tuge ogono gwete mutarimbo nuko buja nyomba kenda askari arigeri obunja ri we mutarimbo gwete akinya guoka muringaju no renda kama tambi nani ndekuria kenda tukinyauri ki askari kuija mutarimbo turi tweria askari ngugi na turi twiya ngugi ingi mandam ni kimandamano au no kioria kiri ni mbie ferete menye bodu bodu wale kuoria nduri mbie ferete kenda kwa kwena askari ajana mushinga neza na tarimbo imbie karekete kenda baumira so from there twaranye kioria kira tucoke tone kila kitumite askari ajana solution tumete bumera kwena makosa somewhere na makosa zeta nande ivyo to ku ne thirikari kwa thirikari netige kumbure mu opposition ni opposition ni tena solution imbito tareka kwa opposition ke gutetero leo mbako kinya into power then yamberia kuthithia mantu jariku so solution ni president ureto aere ngugi bombere athithie gintu giguto corruption no ntukinya even guthithia budget ye kuthondora budget ye 4.7 trillion mbese uchionde iteja ke mwananchi number 2 ine
after kuthomerwa budget ya 4.7 trillion baatwi utikintu gigachinje kinja even na supermarket no te economy gokira. So ndienda kuga president nathithie nyamu iria okirie urimi no kirie economy no kirie kawa no kirie ria mbeca ciije kire antu mwana oju kego tumumagarane mpara na kona afiritwo ni thirikari. So thirikari riria remwa obviously riria thirikari erema kinya gwaku ete narua ana barare narua roju auke na mpara auke ne bakoriria kiuria mbere yantu waibike nuntu no barekere ni kana wigwe bigete musere kana mugate nate kwenda kwao ni ogwe. So batu mtura twanenkere into bieto bya Kenya tumuthithia kana ruto okafanya ya muthithia ni kuga tumuthithia ate na ndi ugathithia ndegoro. Okay. Na ndi ugathithia ndegoro gukiria economy acoke mbeca ici na thirie corruption mbeca ikinye masinani ikinyere antu. Thank you. Full stop. Thank you. Na ndio kiugo uri Raila na chumirite na akauga kinya tugatara Gachagua utike tugetha tukuthithia muno no tebi bya chinchia nini no wera kana utongere bukethera bwe obura utebi to chinchia no tukinyarira antu bakwita street ne kuwa Ruto must go utike ba chinchia na ndi aru antu betere bakarende baranirie conversation yonkake ikombotethia ndekuru ya Kenya. Babu burio na ate nontu Gachagua bambirire agenda we ni Ruto must go. Raila atebati kwaria ene Kenya right now because no mwe no ekosie mantu ja imwe. Raila no ratwiria maandamano ndeguru ya Kenya. Raila araturite atuogete na pe tutikumenyi muntu mubini ndi turamumenyere. So atumaira ndamu cietu gukinya pawene kana gutonya thirikari-ini. So ndegirwa antu banyansa ruo bakiuga batatonya ndwenete yao no kuigwa na bakauga batwi itue ne into tugeta sara muno maandamano. Raila aratwire kuga sabasaba ne aratumaira muno ki maandamano jawe lakini narua nuntu ndakuria nuntu thirikari-ini atenda kuonania nuntu na kuona narua opposition ni kuja strong atenda kuonania kwaria akenya pamumenya narua kwambiria kuonia antu na kwambiria kuonia antu uria we ate kwenda maandamano na no ratongairagia maandamano guku. So batwi injire kuonania Kenyans tiga antu bara by mbere hara bakunjira na watotege muntu onge go support thirikari no ntu milioni befite bonde bara against thirikari na ndi 50,000 bara against thirikari we tothingatie muntu ogo support thirikari one na kanyamu aragwita kanyamu na muno thingatie muntu jani ikio kuona ogo support thirikari ukona wiga kuri ara arumite kuri ara akuona gantu. So Raila nawe na ndi kinywa kinywa gweta ona mtu jani kiate komenya ndeguru ne thuki na Kenya nsibatete ndio atire kinywa ati mbitho kwareria Raila only advising kwa jana, it's not about the government oni thikera owe wijite ina maris na wijite wikira okurwira oni kira nkwenda no anga atethia mumiru understand no ankwariria mwana Kenya onde mwana biashara na ndi muciari nukigwa uguo korua wenda gukaratea yoni kwaria onto support Ruto ni mbuga nduga thikira antu nukigwa na nduga nya yuthie nya thike na te yuthi inya ona ugwe obwiri kuthikira na tukiatha twasigidaro na tukariria na economy yetu igokira kinywarire economy thukio te muntu tuthukiria nyauni inkorea bisi inkorea stima na imbije manta yau ora je na inya lakini twakara tu defender tukiuga u atebua u akari anga twetere Gachagua eje na tukwe twindeke na Gachagua akare agite nani Gachagua ari thikira ni Gachagua ngumuria ri anjendere ari ni oniriku Gachagua twakore anjendere no tugitumi kugo u Gachagua atwire deputy president nago turende deputy president ari nanto 290 obichiewe jabana ibara kurukire gitara kiendeki deputy kiranto 290 kiari giko utemwembu oriku nugiwa ou Raila twachwete kura twikirima ou wona kanya agaitethia wenka na agachia kawenka nugiwa no kumbira no kiaja the economy
Wogo tutige kwariria Gachagua. Itwaririe mĩaka 5 ya thirari. Tuchwe mutongeria. Ruto ethera atiromba. Twithe twena orokia na akiomba. Utiomba kumbira na arua. Ati Gachagua tukeja atwikire. Twemero tukambira Gachagua gwete no kwenda president. Njera cheto cha maumau. Gachagua ende the president. Achiekirete gicoka ira Nyeri. Utekinya naja. Mantu jonde project iko revive wako koroka. Utegintu kiaja Meru. Mĩaka ĩrĩa arakarire ire deputy president. Utegintu aturetera imunda akiogera kugura Meru. Nukiuga amenyara agachwera kura akwie. Ono muntu rokumbira noe Mwambere gutethia. Mwambere mwezi wajaire gwatu gaitu gwa accuse Ruto. Twamu accuse ramwe na Gachagua. Utewete na kwenda president. Twabaete 90 days. Chago Twitter ngoge tuona weru. Na bwerio twera 90 days chiawe chia thithiria atia. Nukiuga. So ogo gatwira chagu go kwira atiritia nandi nonga mankwire kira Gachagua thithitie. No kuria kiuria kanya gote umeria matawirwa. Ndio umeria. Bwambere atia nkwire. Bwambere gintu kira mumiro tutetikiria na kinyabwingwa gutienda gwitikiria cheupe. Utumba gwitikiria na ruo gutuika no turaira netere kire thirikari gutuika Kenya ete no opposition. Wenda Gachagua na arua gutuika ate kwaria no Gachagua ari na ari no weso bojo kiambeza ciona family watu ra US jeu. So gutindite kiria Kenya karete na opposition jeu. Tu mwesimu ni kiari uri atiri indi Gachagua thithirie. Gachagua matunde Gachagua guku Gachagua arare akuringa nchobi ejurite guku ninde iracokire. Acoka eja wengo na ngutugani kinya ntukwemo bathomanira na president ni athurire bai Nyandaro. Aretia mura president tutetikiria na beto benderwe sumu. Gachagua eja thiriste asiaja. Aliria reform shekawa. Rire tamonka gikumene naja. Na arua kawa atubunda baracokire kawene nuntu kawa factory rare na 180 170. Lakini niki wate kuona buriku ate kuona bu. Na arua kawa na majani mbesiri rare yagwa ndienda twetere serifandi yete kana mbesisi yete chekawa Gachagua kuma to compare no uri kuno Gachagua arari laini ne yantu na kira kiatumire Gachagua oragwa ni kwaria uma kuwa this is wrong antu betu ibodhurumi antu betu batu thithirwo bwega uririkane bwega Gachagua ntuko yitha to bakuthurwa bagweta kuthithia ministers Gachagua no waugire batu Mount Kenya itwe twiri urimi kutwe wagitikia mbesa CS wa finance na twe wagitikia agriculture ndene ya Mount Kenya tucoke tunenkerwo giti kia naja ke interior tucoke areti te mugwanja aita taira antu bawa akiuga antu baba ibo kende to mukabira so gweja kuga Gachagua tekia tethagia Gachagua atethetie nthi muno kiwango giki nene muno ndo kuria ati akwenda kuga atiri Gachagua gitege interior kia gukuru kigatira Gachagua ngoro erorete marieto jau kinya kethia William Samoei Ruto ne jiro mothe anenkerege William Ruto na mbona kire kende ati bwanto ro bari gatia ati bwanto bari gatia hello there FM oh sorry Nel TV hello tunashukuru aha hilo nasema good point salimia bwana Mbrugo hapo Mbrugo anasalimia nimesalimika ningetaka bwana Kenywa apeane solution ya hii mambo he is talking too much only on one point pia dinamjua but I want to get the exact points the solutions ni nini he is just on one circle bwana Nick na hii solution alikuwa nazo let him categorically isikuwe ni ya Meru pekee ama specifically tribe ikuwe ni ya Wakenya wote such that hata because pia mama pia wanafinyiliwa hata baba wanafinyiliwa wapeane solution yote let them not focus on one region let them focus on all regions together ili sasa pia ule kotina pia kule pia kuna wale kotina pia wanafinyiliwa wapeane solution wote. Okay. Thank you. Thank you so much. Naambiwa mpeane solution. Yeye imeenda mzuri. Hapa amechokerie. Arekadha wameiwingi. Acha tuchukue ingine moja hapa kidogo. Hello Men TV. Hello. Hello.
Ndio kwa fundi kumada kuli. Hello. Niko kuigua. Ndio support kabisa. Shukuru wali hapo nini dada. Ongongera sauti yako kidogo Uko na bwana Niki? Niki na kwa mazuri maana sana. Lakini na fikiri polo. Uko loka kwa point kidogo ndio ndio wale. Jua Aha. Ndio kai. Watu na ndugu wangu na ndugu tongea sie. Hata ndo tumboka. Iko ndio tunataka kwa ndugu. Ni kata. Ndio kwa toa ndio na kitu kingine. Na ndio kwa kubuni. Nyigia sauti ya TV yako. Alafu hetu tumke nakula chetu. Sawa. Haya, thank you so much. Tini kuwa ngoti kibo kutsibiro bwengo. Uraba kuga. Okay. Ita namba kuthira gituma kinya SMS yaku gukurukira namba ya 0748988901. Tumbe kuthira tukuwata kinya SMS yaku nikienda twithirwa tugitaniria ikinya gwe kinya. Hello Meru TV. Hello. Turari nao. Ura John. John kumarotero ko. Kumarotero Kanyakini. Aha, karibu sana John. Kwa support ni nyomo. Aha. Na niko kwa Niki. Ongongera sauti yako kidogo Kwa support Niki. Kwa support Kenywa. Kwa Kenywa Niki. Kwa nale mire chacha kawira. Okay, sawa simu yake imekatika. Ipoega sana. Chokangi kiona dakika imo. Kiuri kwa kira kwenda gucokia. Mutoro raria mbere akwaria bwega muno. Ndio latumira mugambo yo Kiswahili. Akwaria bwega ugatuswe solution. Awa ne solution bwega bantu belewe. Mubango yo tu zora jore yo opposition. Bo mbere solution ira tu nayo. Batu ni gusukuma thirikari itiranto ngugi. Bajaire tuthithia bajaire thirikari yebero ikuonia akenya kiraba bate kuthitherua thirikari umothe ni from there coalition ire kare anthiguru yaraniria twonore uria ugakamata bendere DCP ete asindane na Ruto kithurano gya 2027 so from there nandi no tutuyade percent swa tugasinda opposition ni uria gokiria support agasinda Ndio no tukalithia mantu jonte jaremete kithirikari iji Chacha jantu kuremwa kinya kwa gabia korea ana betu kurigwa exam stima gwitia na kila kitu na ndi mbere to opposition anje da yetu ni gweberia thirikari othe from there na yetu thithie Kenya yongwe coke areri na ndi Kenywa kwaria bwega na ndi lakini karia mantu akurigaria ko kumbira na arwe nuntu thirikari Ruto niyo iriku uria arathi kuguru tuge agatrito twetere thirikari reke yenyume mianka iria jete sibitari ndendo kurio ara wina mpara na agua ko akare tweterera thirikari keja menya ujo to kama tanto gwikara ya muntu ria o Mombasa ara wera anto bakare iba fast baga kwende wana mwekoro ana ibareja nukiwa so ntiumbako kumbira twetere ora tugachwira thirikari we DCP gite antu babange bena thina antu babaria bo baire bonde baria TV na thaiji baruga mbere mabongo kinyia thanu kuigwa barugito chwe solution na arua tweterete Ruto ketha atithurwa kairi nukiigwa tweterete tuthijara tukathitha irua tubange ora tugakara nthi tuchoki economy tuchoki ora yuthi beto bakanganirwa bachoke sukuru baba batete sukuru beja kuruira wiathi bwa third generation bejete kuruira mantu jajeku nukuigwa ikyo tukuga tutige kurwa na tutige kweja na condition ya guchwabiama igitarete ro chwabiama ni umara kumbera bai William Samoei Ruto athere gwikia mako agusindua kiria agachwa kyo kura riu ringi
antu atwethani economy tukuthithia antu opposition ithirage kweja na support indende Raila ora araririe Raila aroririe Ruto akuga antu barathwe kuguru ri wariuga atia auga Ruto karariria maruru na uga atige kwaria na maru na uga muntu aprovokwa gutiu atearia nukuiga auga antu ibakare nthi na solution ichuwe inyantu kwirenge asabasaba Raila no giete ageta kienine tokietite kiendongera mwangi but yetite kienda balance at least mwangi jote kanene mono lakini nyabwantu barego mwana fasi nuntu antu ibadu that day they could not listen to anybody Yes. Na it was not the right day. Okay. Na ndiki nywa kiatha kwanu kwena tweta kuraja ugatega mantu akiama kiguthithu igachagua ugatega uria gukiaja meanka ire nuntu ugomba kwitha gukua kana unde gukua na nya cheupe akiatha mbugo okua dikirani twaririe kira tukona wegani twetere kira tukona na tiga kuga gukua nuntu nurikana ara muthia twara mwenda nchabo aja na toka twinwe ima na kuma ntuko iro ndeja ndo mwithi na bibilia tutekeria anto ba bethe ibobo turekane na mantu kinywa twaririe na kira tukara ruju na okay atujugithimo twete break hello Meru TV Hello. hey okay sawa ingora tujukika break kidogo twendera tugichokera kagita katikula zeta nambere kwithira ugintumira SMS yaku 07489891 wona tachokera ngeta nambere kujukithimu ciaku na kinya SMS yaku irokethirwa utumite gukiuri wina kio kwenda kuria nombe kwithirwa ukiuria gukurukira na mbeu hello Meru TV hello hey kama agita maoni ari katukwenda utaka break kidogo uwa yaku tugichoka tugachokajo ya go tukiaje na ngundo sawa okay sawa tafadhali ugendingira thimu ndingira wembera maoni jaku kana ithira kwikiuria wina kio kwenda kwithira ukiuria withira ukiuria wataalamu bani kenda bethira bagi uchokeria tukajuke kambriki kidogo ituchokerete kagita katikula jabu kathiora mitambo itujite na mantu jangi ja mingi nkuruki. Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutuma Ntoithingia ni kureterete gumukari wa Meru mutaaramu wa gukwa mataro jegie mutaratara jumweru jo kithomo jo CBC na ure omba gutetheria mwana waku gutarakaria Mugo Mwangi ure ni mutaaramu wa mantu ja kuonia CBC akethirwa agikinya ndene ya kaunti ya Meru nonto bwaku tukethirwa turi na gikaro kia mwana mutaaramu uju tukiaria na kumurika mantu ja kuonia CBC. My name is Mugo Mwangi. I'm a CBC expert, helping parents to understand what CBC is all about, and also helping those in grade 9 choosing their different career pathways. Rwadia ruru rugakwijira imwe kwa imwe kuma Meru TV na kurukithire FM Jumatatu iji na Jumanne iji kwambiria thaa 2:20 ciogoro. Onjorithia banene ba mubango jojo ni thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutuma Ntoithingia arimu ba primary aciari na bathikerie Governor Mutuma nendete twana ugakurukirwa.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo gukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni twojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha ukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana turingire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Jakubu emwe 23 mutore wigomorote turamwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi. Nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau norirwe ni uria kari achoka gwitegera kairi. Raumiane sema ni naromba ya Indani ya FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubangone jwa meta watanagira naoni tukuchonde cha Jumatatu mwenka Juma kwa mbili tha mugwanja na nusu mwenka tha 10 twigoro tatu amwe turombe amwe na nkuruki twithuranire ni untu kwina ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria Mwirigi nkubanga banganie kena tukinyaga safari kau kama twine mwana nakutharime. Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutumanto Ithingia ni kureterete gumukari wa Meru mutaramu wa gukwa mataro jegie mutaratara jo mweru jo kithomo jo CBC na ure omba gutetheria mwana waku gutarakaria. Mugo Mwangi urene mutaramu wa mantu ja kuonia CBC akethirwa agikinya ndene ya kaunti ya Meru nonto bwaku. Tukethirwa turi na gikaro kia amwe na mutaramu uju tukiaria na kumurika mantu ja kuonia CBC.
My name is Mugo Mwangi. I'm a CBC expert, helping parents to understand what CBC is all about, and also helping those in grade 9 choosing their different career pathways. Rwadia ruru rugakwijira imwe kwa imwe kuma Jamiru TV na kurukithire FM Jumatatu iji na Jumanne iji kwambiria thaa 2:20 ciogoro. Onjorithia banene ba mubango jojo ni thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutuma Ntoithingia. Arimu ba primary aciari na ana bathikerie. Governor Mutuma nendete twana ugakurukirwa. Ibaka sana muthekeri wa Meru TV na ngatho semwanya tuguchokera ringi tutanambere kwithira tukiaraniria o taura kwirira tanambere kuntumira SMS yeku namba ni 07489891 irindene screen yeku nikenda bitanambere kwithira nkiwata kinya SMS ciaku rigana nambe uno ntumira nyo SMS kinya ruterero WhatsApp kana kiri message na bando no mbe kwithira ukitanambere kundingira thimonio nikenda tutanambere kugwatanira rigana kinya ruterero Facebook Meru TV Kenya na kinya ruterero YouTube Meru TV Digital ukomba kwithirwa ukiwatanira na batu. Kuna mtu gwetwa Kelvin Mwenda akambira ako dani sana Mwenda Nelkin akambira kumarutererwa Egoji, shout out to chairman ibwega sana mtu gwetwa Mwenda. Then ndategera ruterenerwa Facebook nkona kwina mtu gwetwa kuna mtu gwetwa Irene akambira ako pamoja na sisi ambia mheshimiwa serikali ya Ruto ni kama imetushinda. Serikali ya Ruto ni kama imetushinda. Okay, sawa sawa yo maoni jaku kethwa ngichokera kwata SMS yaku cionde. Then kuna mtu wetwa Kaburuki Junior Mariango, I don't know. Akawa Kenya penye iko inahitaji maombi na mahojiano na wiano tu. Ara Kenya ira ruerenda maromba akina kugwatanira no mtu ni kuona niremete. Then kuna mtu kumbira Hello Meru TV salimia George sana. Solution ni president aitikie kuongea na Gen Z through X. Akawa through X wakitikia kuenda huko watangaziwa sana juu watajua leaders wao ni bai wa Muindi Town all Muriungi. Okay, sawa sawa kumarutererwa Tharaka. Then kuna mtu kumbira Ipato kumarutererwa Gaturi akambira Nick anaongea kama mwanaume. Na akawa anaongea kama mwanaume kinywa ni kama ametumwa. Kinywa kwa tumi. Tumino na unia ndo opposition. Opposition ni Niki no ni thirikari. No ni thirikari. Gato kwaria mandere. Oni maoni thirikari na. Amta bari maoni zawe tu. Okay. Oni atu thirikari tu gwitithia Kenya bwega. Onda aria kiongozi. Tujoki Dr. Kaburu tugwaru gata. Hello Meru TV. Hello. Hey. Nada zeupe. Iko gaito. Haya, ni Kaburu kuma Chogoria. Wengwa karibu sana Kaburu. Ndiuga tere. Aha. Ni kinengora nako alia mambo za kuereka. Ai kinywa kwenda kutwije siasa ni akachagua. Kambo ile akachagua teka kinywa tere. Aha. Ndio ko ile kanale. Akachagua na hapo vizuri kemeni. Ajira ntukue kana bakere babao tuviri ya maendeleo. Neza haija haru tuke thirikari. Alituonia na nje tawo tuviri agendo gikugua. Lakini tujo bura kwira kibiria ngo kuwe yagira mu twa ngondure. Anto bakona bagendo gebui. Leo ni kimwea na watu ready akungale tu so solution. Atuereidi Antwani ni atuene solution ile kwenu. Ndo aito kuona Kenya dirite. Ipiyere wakana mwanki. Thank you. No bakedia bali boba ile. Toketheka sana. Haya, huyu alitoka Buruku marutererwa Chogoria. Yes. Ili Tharakanithi. Tharakanithi. Tona turariria Kenya. Yes. Hello Meru TV. Hello. Hello. Hey. Anga sio. Okay, sawa sawa.
nakwaria na nakwaria family. Hello Meru TV. Hello. Kajogi. Hello. Hello. Habari. Ebu sana tuliade nao. Mbadi na Kijogi kuma Bodhuguchi. Karibu sana Bodhuguchi sawa. Twagiri buru. Mtadhira ni kina Kinyua. Okay, theka. Ni mtu wa Kinyua gari kwega. Non thirikari ya vire tebu. Non tuna le dikiriti etukiriti rinyane lalo tiuma. Non treisikira na kino dikiteta. Kinyua inona mtu anathina achokaneria antu. Ate kwenda bachokaneria. No bu mtu barwe. Neuti solution. Ko thirikari ya vire tebu. Na risha batu solution ya manzia jariku. No ntukinya ara wira njenzi baraneria na ni antu mutongeria won ndiguru. Kaka gwiria ndiguru. Tienge na wantu bakanije bashimira kuronda kandigu. No ntu bazoko ene mono. Na ndugu kana kurondora tukazira. Nima. Hankwa bukale bwega. Asante. Haya ka Kijogi wi maoni jawe nwe kuibora rekini kuga. Okay, sawa. Hey, at least wacha nitike huyu. We have a lady. Hello Meru TV. Hello. Okay. Tukari na mwekuru wa mbere ikodete kuiba maoni yange kuru muno kinyabo tuibo kethera ibathia taira siasa kana iba mami nyumbani. Hello. Hello. Hello Meru TV. Hello Meru TV. Yes. Unaongea hapa na Kathleen. Catherine kutoka pande gani? Kutoka Meru. Ningependa kusalimia Kinyua na Nick. Salimika sana. Umesalimika. Pia kama youngsters. Tunahitaji pia kuambiwa si kila kitu tunapata kwa kupigana. Kuchoma vitu na kuharibu mali ya watu kama sokoni hapo Gakoromoni. Hiyo si solution ya Kenya. Very true. Yeah, so pia akisema mambo ya siasa ya upinzani na kusema siasa ya serikali ambayo iko kwa sasa. Angalie pia in future tunataka kukua kama wana youth, tunajua mzazi kama kusaidii au tamchapa. Hata kama tunataka right, atutishi right kwa kuenda kwa street na kuchukua kwa vunju. Kama vile Nika amesema ndio hii ni serikali. Lakini hatutaitisha vitu kwa nguvu, alafu hatutatoa Ruto sahi. Wakati ikifika tutamtoa. Kweli. Lakini kwa sasa itabidi tukubaliane kama watoto, hiyo si njia yenye tunafaa kuenda. Na yeye Kinyua kama mzazi, naamini aambii watoto wake watoke nje wakapigane. Na watoto wake wote wako kwa nyumba, wako safe na hawezi kuwakubali. Na vile vitu hawafanyii, hawawezi kumuitisha pia kwa vunjo. Kweli. Lazima yeye kama mzazi aseme haiwezekani hata kama anaweza, kwa sababu yeye mzazi na yeye amekalia kiti. Ni kweli. So pia akubali Ruto kwa amekalia hiyo kiti, hata yeye tukimpea hiyo kiti leo hata tuajili sisi wote. Kwa hivyo aache kusema Ruto amefail. Yes, amefail kama mzazi wa Kenya sahihi. Lakini pia akitoa hiyo kiti hata tusaidia sisi wote kwa sasa. Kwa hivyo kuna ile mambo ameweza na kuna ile hajaweza, tukubali hiyo. Na haezi kutusaidia. Hatuwezi ajiliwa sisi wote. Mimi ni mwanabiashara pia. Na nikisema pia mimi nitoke nipigane, sioni kama atanisaidia niajiliwe. Na niko sure Gen Z zao wanaitana huko nje pia wanasema wako na vyeti, wakiitishwa wale wengi hawana. Ni kweli. So hiyo ni uongo na ni kuencourage watoto vibaya, waambiwe hiyo si njia ya kuitisha mali. Ndio maana wazee hawapigani. Thank you. Yes, thank you so much. Haya, thank you so much. Congrats. Mimi nimependa. Ukoona ndungu kuira nkwenda kuiga sauti ya mwari ameongea kama wanawake. Kama kugwata utu ku entertain maandamano. On my side kwanza ndugu opposition tutigane maandamano. Jaka jeberuo. Lakini ningu thirikari nayo isu irengerane mantu jaja
ana batia kumaraga kinya kethira at least mitwanete thirikari iri kurukite kinya kethira thirikari itiomba muno at least nigerie yukirie economy na erwe na corruption then thire kirana no half ego kinya kethira to bakugo te thirikari keje umbe anto bonde so kiran kuga ante kuga ubatu to opposition yanto paumire no tro to entertain mantu jau utoro kinyaga gasagua kana to opposition banauga ibo bathithietie maandamano ni antu baumaira maandamano bapongwa no tugaririkana maandamano ja mbere jari ja finance bill maandamano ja iri jari jangi jari sabasaba jara jangi jari jo batwa jwani so utiro opposition ni entertain mantu ja onyamuire ja maandamano na utuenda kuga maandamano ja umere so kira tukuga tukwa thirikari ni remini ayo ni Kenya no tukira gutuma maandamano ja umira ja nene ou Shale takeo siu na kuia na mbi ni kwithirwa antu nabo bainde guruguru thirikari ite batete tutarega ijare mikyo nyikio to matogo to solution tutekandura gutinda kwira antu atire thirikari ni remi menya ja ujondo to kumenya no to kuona no kigwa ija twena mwaji o cancer utemuandawa utemuthithia counseling utemwa comfort igotinda kuona aje rwi cancer wona aje rwe netete gukua netete menya ja ujondo ja tumbo gutebia muntu amba kwithara yo ja akia gwatuika ndawa ya umanarua no rerigirite akwa rujo so kirankuga narua nduga uni thirikari anto batu inabo ituso solution ana betu ibarirwe thirikari ne bathikire ona mawea ketha thirikari karani urebwirite imbije last time totagia budget to budget irerana you have no budget thirikari ya Kenya manto batiji we learn without budget ineregerwe na turana na supplementary budgets kwa without real budget kwe project itakuruka mwanka na arua project ira cha ingerwe last time kwe project chena billion finance bill ya ingerwe no yandamana yo finance bill nikerani finance bill ekaingwa kwembe chite mbe zira chiongaira we thirikari mbe achi andona ambero mbe achi andona itiombo tonya irombe chimwe cha World Bank itiomba kweja nanya kenywa budget ya Kenya teja yeto enyomba budget ya Kenya mwanka thai iji ekuruka iroto karani project inyingi nyitalani last time ire nyita peak nondo ichi aingirwe na project chionde gachi agire mbecha na kiu anto batije na batena time cha kwirwa no kubera otoe mbati nondo nandene kinyete igendo gikoneka metho kuma mbu agasti mweri okenda au gukira kwina at least change president akoingirwa utegintomba Quran nondo nabo ibare amakosa urenda kwethe kumara karira gitata mbanye mwira budget itatho budget ni athomba tigwe project ndi omba kura budget ni thithirwe kira ne thithirwe na ndi natige go lakini eta ingiro kira kiro ari ko kumbera inyabote na budget kira kira ni mbesira ciongeira kwa finance bill kuongera mbesa kana gusugira mbesa kirinto bitu no thank you ni diana bare Kenya urinto erende kansera na ndira chairman of finance no kwigwa na into erende MCA imbiye mbanje ende tiko twira thikari tathoma mbanje na kumera tonya ndakwa ya thomere na mwa tutura kwa kana supplementary budget badi tutarana full budget ya thirikari why no kwigwa ikuregwa igo shut one down nonto wa manto jara ona into bimwe bienda gwitithwa na gwifretwa na ndikyo ya ingirwe gwatuika manto jau yatithithwa tundika nukigwa na yara kuthithwa inyacho gwi project lakini kiuria ndio atiri no to budget ni thomerwe isi aregere ku cia ingirirwe budget besi icio citirite mwana inti ya last year ne thithirwe are etithirwe ngwe ne shatirwe down. Okay. Sawa. Ndio nenda kwa thirikari ta thithia budget itathoma. No, ni aregere. Eje ni mbere. Kenyo gwote umeamanto jauwe. Ale megotwira wa thuri kuna mtu gwetwa miaka ndona ndi tukarara au na uma ni thomi kuri yario na ndi kira ki utuma menya it's 3 years almost 3 years ndo tera 3 years uju are ndo tera 3 years thire budget ye kuruku ere thire ata kurukirwe aikui 2020
2024-2025. Yes. Aya, good evening. Mtu gwetu Peter Gachocho kuma Kigumoni akatwira ko pamoja na sisi. Good evening, tuko pamoja. Mtu gwetu MC Phineas akatwira tuko pamoja kama kawaida, salimia ni sana. Then kuna mtu gwetu Glory akatwira following. Kuna mtu gwetu Irene akatwira ako pamoja na sisi. Alafu kuna mtu kumbira mburiria ntubau hatiri arembera mburiria ntubau inazima moto yari ya Meru. Nini ikija mwankethira ngutike chokere kiurikiu. Then akawa wise mutuma not tendering an apology on the huge failure, on that huge failure. Kako ni ontunga banomeru atratumiria kuofa an apology no tuba kwithira zimamoto itombere kwithira gikinyara neji town na zimamoto iria town weji kanchoki au na uriere na ingwetikia kripe weti vineku mutumano maegarire neta nare na auga makosa jaje ejire jangari nauga na rombete kinyangari dharakani nauga na akwana ngare kugia thina na rombere ngai dharakani netia na yeja na choko uga kwi ngari yareo igitera ngavana kawira Mwangaza nukigwa ngari u atie ne atekarire thukua by that time neta thithwa achoka uga na rombete simamoto kuma ndiche cia ome na gwatuika ichiretwe turengara maki ya kuireta ngavana kawira mwiro gatia kayo muno I think biore bibio bibi achokerwe na ndera tukejaga aja kwa kuga kiripu imwe igachokerwa tutikeje kwirwa tutuchoke biuria yi bimwana nyaki ande nyangava na there are safe side no ndonande indeed what you were supposed to do na netera na radia netetie na umara na ndugani mongi jo thira ngugi manto jo thira na jire ona ni iria miru uri ageretie kenda mongi omba kuoria. Yes. Okay, thank you so much. Itonete women rep wa Wajir akiaria kauga nontu IBC radio tha ini meneretu sana ikira wa ni kuona ni yaka kutithirwa kwina uwazi kana honesty igitare akithurano ke 2027 na nontu bonto boko na women rep ma Wajir no uchumiriti kiranto nontu ngukuragia mwambo jura zwa pengine kinyanto barabara ya kwina president no bethuri baba mwikira thine kinyate thine nontu no kuona women rep ojo agichu miria kwa batu kira tweterete aki 2027 na Ruto katoka mwizira kura mwambo jukaria jau mbere mai makosa ni makosa ja thithi muntu eta wakira itu murungi rire jire au akura itiringagwa gaitaragwa nukigwa na antu ibadhure mono na bakuga urira Njanaro gatango gya romba iro kura Njanaro na gwire nundu wakinya mwaba ugabate muringa na kira itu inyari ngavana netete na bwa igembe nyaku ugakura itiringa wakaithagia atia itarawa anto bamwera batiringa batare so I think women lepo na retia makosa na teu kwaragua na nyoke thano kwenda kuia mundu timwira na aru ankaia gwaku ukamwira au mbere ma nukumumena nuntu uri mwethia muntu useless ino taje gwita kuringa kuro keja kuthugania gokaia so na guno nto temene oraugire na nto bana bo be kunya ba be thirikari ne na arua tegua muntu thirikari na wanda akaringira kura akaringira Ruto na tegua muntu uri opposition nyake nyojo ogachagua no ithera no akaringira Ruto kura oni ndirotero na ngutwike ngaringira gachagua kwa kura mbere ikinya kwi manto amaingi jethaira jareo nukiwa na sometimes jera kwa siasa ni interest inya wimenire po kuga bakaia no ethera akurito inyanto baba koge athina watu gakirinde gwita against your president ageta rutero re anto bari nukiwa utona ari kawira Mwangaza governor there are governor nareta kwa president athikero ateta kwa deputy president akathikero nitakinyire gita rimwe gwatuika ate kuthikero na achoka athikero akaire kona be na kindike na ringi batenwe so in government you never know lakini mugamba yuna jijo mwekuru jobatigu oso kuthujwa nkuru kiu nontu bambere tubati kuria mwekuru ukuria ri ni muna
so watega wona ni nyamwire ya mukabira uriku then uciuri mugambo nikita mugambo ju nonto bwa mbere Kenya twara twa nationalist tutige kuga manto yo kabira bwa mbere tukuga atiri no gekero kabira yo kuga atiri ti ukabira gwikira ari person mugambo nkuthuja ja wakiri nonto de wakiri ne oni niki akuri atiri niki akuga bakaiya kura bwa mbere kwina itumi bibingi bibi utoma ugo bwa mbere mbua nonete kuringana na oria Somalia ererwe tonya Kenya bayuki bande koba kuthura inju ni onje bakwenda gutumira tu ni raini eje ya kuthura IBC chair so na gutaka kona rukuiwe kurari na tetesi rutere no opposition ukiuga chairman wa IBC ni auma ni semeji wa kina president so mugambo ju utebatiku ju kya raiteri so mwekuru kwe manto mbuga ije nkuruki lakini batu ya opposition tuteku mind no tubwa mbere batu kira tuije kira tuthithia na arua ni kumoboraisia nto bonde charge that kinya kwa twika bakaiya kura ora senator uga kuga batwe utikinya kaiya kura utikura kaiya ngana ire iketho iringi so the mission yetu ni wiki rutonja na kinya bakaiya kura ubakuga kuiri ketho iringi kenyeji iketo mukuga tugeta tukira nda kaibethi ijokie kura 2027 ikija na ntukweu ituge tutoro opposition tukasiejana na tuejane minti kita tubara bakara Nairobi bagitango cia gutetheria nyomba bonde tuga tukabejana kinyangarama igitare ya kinyariu this time utemuntu gakara atinagite ngarama arimo kuja kuringa kura no tubagitumi kimwe kia kiugua senator uga akiaria emenere prugo ono kanisa akiaria wajiri so batu twina hakika na we are aware cha opposition kura ikaiwa lakini natu mobilization nyira tuthithia utekura ikaiwa so mbuge nayo bakia kura atare kuya kura oigwe beja kuya kura nukuigwa anto baicietie Kenya bakauga bakeja kwithira mbatire rutwetho mbakwithwe nayo ne kwithwe na kura milioni 2 na anto bakauga keja gutangazwe na kura milioni 2 kinya milioni 2 kinya gena na sindi beta kuingana kumenya ni naitete kura iu no tubwa uria tu athithiritia Kenya lakini umenye mwanga bathura noe umenye bwana Kinyua bado kwina miaka eri tigere ya na mtu ujo kinyethira ibo kuona yakati ngo ya gwita no arite ngo miaka eri itigere no kona antu bachinje ngo kuria atiri ngugite miaka eri no tujuju mwaka juju twajungi kuma Juni kwirire kuma mwambiro da kwira siasa Kenya ya kurigaria no tunoro no mari siasa ciambairagia lakini siasa ciambire kitambo siasa ndio ndo kuria na arua akaumera na arua mwaka juju ngugi ere guteka reka guku me Kenyua ngugire kuomba kuthithia arua ndi kuria atiri omba gwikira nduokane njukuma makutano jamwe ya mwanka miru na arua kwajura na meke bikira ndio ndo kwira atiri batwe kira nkuga na arua batwe to mai kiterwe ngugi kira to kwenda ngugi tutikuria no ukienja gitine inyaga chagu ya toka kiaja tiga chagu to no kuwa karo ma president inyaga toka karo gwakwa lakini menya ituragiru inyaga chagu ngo akiuga atiri no president no gwire maandamano chaza kuthithwa yethithwa kenda bapindua thirikari kana bakarura thirikari kachagu na muriro te muntu ni interest buruna kugarura thirikari gite mwaka 2027 na ndai 2027 ni no tu lazima tugetere kinyi ni otukuria atiri akethirwe kurita ngugi na wananchi bakethira bautinje mind cio ndendo kwira utingugi na arua athithia igarura ntu ubagwatira ati president murongo buma mugambo ne jo one time niongwenda kwira na arua kinya Ruto akeja na arua akieja na mbesa ji kweja no na itundu ndi kwira ntato ciama anto batigaruka Kenyua makuta jekanywa na ugire atiri yati ari te makuta jekanywa no kakeja na ndeja no ugite agekira wifi na ugite maromba jakathiba kake yo cokia miaka nyuma kake ngo cokia kira ndi ndo kuria atiri no tugeta kuromba tausiri nteko mind na nyuma twetaire ari menya number 1 kethese maromba no gwana na rokere kanisa state house na ndo maromba zano zambiri di thai aya kethese kanisa state house ningie na mubango kuma unakwenda kuiba ambere Kenyua atiri gwikio tu mthikira alitangu nini kila ngwera cheupe oni
wonde anda gwitero ngoye na arua ojo ampomba gwita miru njano mbajitwe ntoragie daktari uriko iku mpewe ndawa na ntirito mbwe ora mpomba gwita agakani kiatha daktari ngatirito ankabua manto jo kara tukiuga angaguga batu turugi economy ne thithwe na arua na ndiuga procedure ne thithwe kuthithia nthiguru na arua oni mirire kiatha mwana okwe school form 1 mianke Ruto atigerie iri athome bwega kiatha ari university mianke Ruto atigerie iri athome bwega bwajaire muntu jagwe kinywa nte kwirigira withro kiaragia oju no to kwa na jana arua tunengeri deputy president wetu kindi kiaja nukiuga na kindi ke arajokerie ajokete mwanka thaia na beto andika na tubiri kwinyia tukathara into bia thirikari nukiuga tukaugete kwa nai neria nukiuga tumera kindi ke tukathara into bira tukothara ana beto ja baba raero nguge bakaewa nukiuga aja turiuma mbere tweta kurugero muchere kwa Gachagua na ara gwita gwate sagana naro muchere ndona ajukire watharaka ariko ugeta kurono gachoka kureo nara waroko kethera giko giroke rukire bare ndoria ni koraja nande gwe kinywa asa rozo ayo meta kungwa no tubwetere kure muchere ri bwetere njere kari bwetere kwawe nya tubatu tutekwariria muntu wetu turaririo Kenya gatetheka na tia gucokia njenjere kwa witano ugacoka kambira atiri njire gwe ugategwo ro thirika arigwa witano so njere kubukuri ne arigwa mburi je witano Gachagua daraka na nteta njire we kari ate ne gwikirwa rami nande na ndiri imbio yongo kienda gutwika no wetu njire ne gwikirwa rami ndigwe ndendo kwira kindiki ni mumiru lakini kwira batu kira tukavaliu inyanjere kuma kotase ndebe kwira haraka thaia ndebe kwira Gachagua akija arungikiro ni antu bacuka mucemano yutabangia yete Meru County athie mucemanio ni antu ba Tharaka-Nithi baingirite njira kabathithe giukindi kiathithetie bwega abatethetie so tutige gweta na antu betu twariria antu bonthe na tugateithia Kenyans so weta kuanga wetu anga uni tubathia kithokia Gachagua ari tekuga ndu na gwaria ura twateithia thiguru anga muthukia tia kuga kinde kia ngano wetu tutatuka tukiaragio bahati tubati kuga this is wrong kana this is na turage kinde ki ari tutekwa tumurage turuga netu ituitwe ngugi tumione itutige kwero rieto kinde ki na ndu wana wete ndu atiri mwanda ari kinde ki okoroka ndari akairi ndaga tia Tharaka-Nithi na wetu ndaga gwako China ne kuthimwa na nditi gutwira ore kuthimwa Ruto na ugete kaire ne uthimo mako kuthira na ndio tuone contractor akithithagia tucoke tuone nduokare njiku ikithithio kuma mwea eje mwankana no tuito ana ntobeto bokwira none tangari cia mera Gachagua metigira no tutetera na ndi oni ndenda kuga atiri Gachagua agakahero time na njire ne mbega no ere kankuri na ara kuthithia mantu njari bas okuwa na ara kuthithia kawa na ara kuthithia majani muri kurigana wo atiri na ara Gachagua na ari ne mbega karere kwa wakanya tewo ndau atiri Gachagua kare ka kengiro thirikari ne yes ara Ruto mono ara kwa wakanya tu kaguge yes kaguita nguge iro no ngukuria atiri kindi kiujo no ntukinya barejire igoro teka barakara arakara muno kinya we ati yewe kanya kau no ntuno myaka eri na nuchu itigere tukona yes uni tena zina nawe na nto tiondera ko support kindi kiawe myaka eri uni tena zina ndiu atiri ale chokia riombo ndiu kindi kiatiri na ndira tigyo twira muntu no wetu itwa ngogene twire muntu no wetu nukwere wako ile ntobire mwa no kwaria thai oka yako bwa muntu ndabwe muntu ko muntu ugote wora ari mathare so muntu ke babura muntu lakini ndiwa ngogene kuigwa ndienda atiri ndera ganto kia rone atiri o ndara iria thaka ikiuma gaciira atiri ugwe muthako tanu tigo twira wi mutane ugwe mutano ro tanwa ugwe tothome wete Nairobi wake manyomba no Meru yume ngari jere mbasi jere beja barare gwa kubare banywe na berie bau magarebete theni antu bare gatindo bero imutane oigwa bakara gwa kuntu kwinya bara na banywa bakiumara ngetino kigwa bakiuga imutane so nani ndiwa kindiki itutie kwiro yeto kindiki itwero ngugiche kindiki simwete kindiki tuone njira kuthithwa
tuone stima huko nje ite connected na stima transformer ite thai no kwa from there na tu mwana wetu na nambirire no kona nyana kuthithia empowerment utikio kila kare nambirire empowerment ara rebon na ukari ruiru arambete kuthio kamero Watemero arambi kindiki akamenya kiria akamatite na akamenya power ere nayo kindiki no kwerekeria barabara ko ni thithwe kathithwe yena niko thithwe tikuga reform ithithwe cia majani ike budget yeje kawa ikabati ko kathithwe gwa chaupe lakini utekio to ke budget yeku bati ramira tweri thai irigekirwo Dr. Mwiti kuma kionyo ekinyakanyekine kwaonja ndikwira contractor aigwa ni contractor na meyumire mitu ya wali kwina monyoro wadia thai but we center of integrity igwakwa gwetu no kigwa center of excellence igwakwa no kigwa no national government thai ero eje center youth no kigwa nyane nenkeri mbecha batwe ndakwira intobira bine kaniri mbecha kende kena tutethirie mitungo ya National Polytechnic nukiuga kende kena tutethia Marimba University yona taito kende kena tutethia Kaguru University ejo na ndire fokwenda thithia ta manto jajo ndia kuthithia na ndema manto ya kwaria nisikize ngoti kinyo na withiro no kuromba gite kuromba gite uni abogeta isti no kuromba gite na inkwirire uni ni muteteri wantu babogeta isti na ninte taira marigo nindi mutombere kuwa mberu ya marigo thithwe county assembly ya Meru so oni oni bendage yoto yes na ndeke kiori kio gyo kwenda kuri no ntunyo mutongeria no kuromba ndi mutongeria kwenda mutongeria momberere atiri ne MP ambira kinyapu karoma kilingone kinyapu geta na rabeto trimanira Karen bugeta bukaromba bire bukaromba na kindiki kanenye president akaua nkabo akina na nkabo akina na nkabo akina na nkabo akina lakini kwa tuka mutongerio kura wenwe we ngwate wetathingatira na kinya owe tuwe for example muruga gutethio kwa wagitikio kia bogeta yes tuwe muruga gutethio kwa wagitikio owe byaku batere kuromba ki governor right ugeta ukera governor ni kwenda 1 2 3 kana governor akeja kwa ku abogeta akawa nkabo laptop nkabo metha nkabo 1 2 3 lakini we kinyuo kare awito gatira laptop biteja na sometimes no twethiro itukumbule atongeri baba na goro na nejira wa uninka bwanjira nkabwa lakini mutongeri okura we no immediate kwa tukate kuthingatira mandu zara ne tongo gura na tuna pawe kindi nikija tu karika ijo nikija tu marimba hasoke hatu mitongo yakato tukumenya ina na ukindike areta marimba akareka kuja tona ge sabumenti nyamwera taitwe au hata tutethiri na ara ngoro ne toni trip yu oiga east so no kugwa ya campus ndienda kuga atiri ya na toni trip yemwe ya Meru Technical na toni trip yemwe kindike ajete kuneka ni interview so bado turuga atiri barabara witu gento kira kwenda kuga nduo kale njisi atu ciatigirwe itekiri na besi tengi kibito na sukumete mwangaji atinya procurement itu ekirwe nduo kale nje tutige kwirwa riete na ndego ekirwe leo kwaria okay no kenoro hospitali ndio 20 milioni kia budget na ndio watoro ukagera rongo bora kwaria aigwa nikombone inengeri 20 milioni kia budget ye na ndio kenyo tojere TV no tio me amanto yaja karika ndio me yaja karika no tio ndona jai karika ni roka kana no tio na ndikuona ni yaja karikirite tonya kia mtandao na bila tu okay sawa sawa hakuna mtogua let's wake up and see who should guard people's property how especially during maandamano aru itokire ito ambe tumenye no umba kukari interview antu na nate interview bya karu especially tara maandamano ora umba kukari interview antu ni askari thirikari na ni askari bati askari wewe unakuragwa na akiaja gwati akakuringa akajokia muntu arerwa muntu okuia ukamuringithia mugwate anjara muntu ore na kibanga nunto muntu ora tepatia baba kwandamana imwarifu kaguteki chance na njire kumugwata ni mugwata na njara nunto are armed na ni advantage yako yukia youth baba gete tairi interview yao na baba na group ekuia kwona ndre kya kibwiri kurwa isasa ugaskari ojo inyamukora akamuringithia urenda akariate ogo gwina thai gwina watchman aja na ndara ngeti na ure na nchuguma
atena njogoma nota muntu watuika gutonya kura ngare kwa tairi au ri abwiri umuthithia atha ikuiria ta kura of course akamugiria njira iriku iro kuria atiri ona cho nande ne kuria no me oge choke omba kwana tukiathira njira rinte gukiramba unu ndia kwire uni ora kwenda kuga ndienda kuga thirikari ni efirite national government nontu nikigureka abantu bagakinyira kuma kwija kwiye into so gintu kia mbere thirikari ni wajibike au ni othina yonde so number 2 kintu kile ndio tumeona askari maki askari kinyege diba tugwa askari na bena musinka batatire ni gweta kurathana bati gweta kurathana ronde kinya wengo atuke na kurathana ku kinya karete rithine riku iji so thirikari ni thithie nyamwera reforms ne thithie nyamwera mibango emega kutuike kinya gitukira kia muntu anto batiumira bela kuia we reform so, kariki anto bakwenda kuigwa ndenda kuwa thirikari thi ndenda akaja moga ugago gutuka kana gugaterie ne thithiri anto bwega maandamano ya Kenya chora tuonete thirikari kibake ne uhuru then ngotikiona ni akuga bwana ni yes anto bakare bwega na ndeni thirikari beberia ethikire antu yes imenye mahitaji jantu na jenzi baba kwandamana nini eso tauti problem zingi cio thikathira arena kwaria bwego twambira ugo te kumenya kwete kwete ganya waria mbere ugo kweresanaga lakini wewe na ndipo akinya uro muthigari bo thirikari boka ugaringa risasi cia maguru na ndiko rigwa ri thirikari ndeni Africa na kinyanya mu nthiguru cia Europe utanoneka president uronga miuga antu ibaringo risasi ikoreka ni uko kuremone antu baku are utugiri makosa cyo makosa jao itwetekaniriri makosa ende gwe kyo kwenda kuja tuga atiri kinywa oni ingwenda economy bwa ingwenda gwakwa kwitha kwina peace twaririe ni ngua twaririe tu atiri yuthieji netikirie barani ya thirikari na president wetu nyana chieneke aria na yule ya kwao ndio kwirire agwira teupe akidurumi thikira akwirire nyaoni na ugwe na cheupe hata si tumedhurumiwa nukiuga teku hata umerende urone twatiga ngo tuthikirie point ya kwa ndio kwatiri turiuga twinde urone vidwe yani benefit nete mwanga mutandao unajua UDA eta mwanga X na mbiria kwaria nabo lakini leta na arigiru ibawa kwaria nabo nonto na bayuthi baba kuga baranirie ri ukero baikie wikia uruju baikwa wikia na so iro kuga atiri yuthikirie kwenda ri ni kwaria thirikari ni thithie mibango emega economy ukire ngugi citwe na go kumbira yuthi na ndio wikia u okay thank you twitike simu hello hello Vero TV Mbubu ibwinde itobu sana kedia miki sana na kinywa sana ukethe kama kinywa kwaria bwera tukenda kwaria magali mwatizao malimure very good tutitite bwega na thirikari bati ucore maandamano yathio ntu maandamano ya leo nja koro ya tumiri siasa nkiare ale kandi kwizwa kwa hivi atu alagiema ati leo ntu meaba batendete kwa kuwaliama andi kinywa na kwalia bwega no megie nkwire uma sister ine MP batu na boba amiru etera one wela batiruka nde ntu kulayo tero konda bagaruka boka yotigela jumwe tero te ona ka itigele mieri ingari kwe mtu mea mtu ulageria yako mirera na kingi pia nkwire ni kiore gentu akwa ali au akuga mantu ya ole gachagua ri ari kitine gachagua ri ari kitine omene kwa antu bala bali obisine nale antu bage ku ange wakuwa kindiki na kindiki bya abo ene utekwa kindiki abo ri antu bawe ba miru nani no uita aba ko gatonya bakolo bakaulirie muntu oku utumba kuona muntu oku wanja akiri yale na ri kitine kuthiri yao thank you haya antu bakwere wa uma antu bakwere wa uma
nontu kira gikukarika inational government ifirite saxo wonete antu bachipukite okay national government ikabua ogo fonda dikera buma dikera dimu akwaria bwa muno Hello TV eh mbu burito nawe mam Ibora nonto yako kinyo wa kwaria kinyo menya na kwaria umara lakini ni kieta ya mtoto kuomba kwaria kinyaka wewe ni kiga kwanga tani kinyo na kinyo no remene ni kama mtoto kwa siasa na nato ereku lakini no kumenya kinyo agato unyana akondekera inyenge okenywa na ibo ka kinyo jo no tete kuona grikara kinya du ba mero tendo ba ni oburu okay aju ba mero wotengo ba ni oburu no to bare batatere to kinya mari ora ravirwe uri bona ni hata kuwa kinyana to ni komoro ba ke tekwa koro ba kione asante mama ngwa kana ni kinyo taka dogani sawa sawa haya ibweka sana maoni jawe by the way tu ino atiri now the fact is tukienda kwithirwa baro kona bairinga thimu no mwanka baikari antu bao lakini uni ndi aria ndigatigatiga Kenya bondi na ndi aria ora mugongo jwa Kenya junde jukora niro gitumi nkuga thirikari na sono ari eguru ikabua antu baba kumira na rwana rute mena ara baurira nontu nukora thirikari kibaki ya uhuru itaona mantu jajaja so batukire uri ofirite ni mutu samaki kayori kiongo tutarega no thina jajo kinywa kara kiwa ni thuki twemoria solution ni solution ire ni wantugire na go atura solution hello habari Mero TV ne bui sana ito turadi nao mutembei uraria na wakithomo kuma Nkubu karibu sana thank you na ndienda kuria mheshimiwa Niki na Kenywa tere Niki na chiende thai no president wa Kenya no tuthurite Kenya na Kenya wetu ethieta mwe wingi nwe ukethere president na nde turienda batwire na mugambo jo mwatire uwe Niki uri president ire njensi ne thukire umekiria na njire kari atia yes arabu uwe Kenywa njensi ne thukire na iwe president ukiria njensi eu na njire kari atia kenda nthina ijithira Kenya rimwe no ntumwangira ute solution turaigua bagichokia yes turiatere boni ntegete TV na ute anchandira igwa kibo no ndurama tukuona no ndurama okwaria atwari keke jari muntu nauge nde president mbivya unto bumwe njensi akiriria thank you sana ibachokia ntegete othai thank you na nde dikira mbere buchokia amuchokerie kiwe dikira mbere buchokere ndo bwende bugachokia ndera buchoki na line umuntu ejanio yes ni nde Niki ni president genzi baretere thina antu banka bandu atia wewe Kenywa ni president ukadugani mantu na nde ya opposition kana anybody else wewe president na mantu zaiza karikire antu boka bandu atakenda bakiria ora nkugite mapema ke mutano babu akwaria wega no ria kiuri gikiega nontu oria batu tu bairi tuthithia taturira tureribe William Ruto nkugite atiri kwengerekano kwa agent Uganda because uninga ina ntete timbete ka nkuruki outside country idano indari Zanzibar indari Rwanda indari kungi indari Kinya Congo indari Uganda so indari tete nkime inkuona ndiko rori irani thagwa batwi igitari ari kinyete na arua tekumburi mana oni ne nkugite kiri mbese ici budget yiji onde irathomerwe ya 4.7 trillion ni siraswe ya siraswa ana baba bonde ana bena thine mpingi mono kethia ni mbangi cietu igwe kiroremeti kuma 35 kwinama enji ana bau gintu kethira ni mtu kwenda kugura sienta kethi mtu kwenda kugura probox kethira mtu ure disability ba categorize etwe
kintu kyo kwethro gitina nduti so na ndi nawo mbesi ciekirwo tiridio nyimo gutwike ikagawana uki ministry ya rotina na uangi no tututi cionaga ciekirwo na kana berwo atiri ugo na ndi wenda kugura cienta wenda kugura bikibiki kurwo macini ya kawosi kurwo macini ya kurwo kwaja kurwo mbi interview as long as you nenga na kibande na meakeji mbesi cionde cie banki ne KCB imbangi thirikari kwina banki yeje gwitwa cooperative kwina NCBD bane ciekirwo mbesa cia thirikari mwana uwoneke na nyamwira meakeu mwana uweta akanenkerwa mbesa onge ekira kethia ni 30% akayewa mbesa akagura gintu kiu na gintu kira atyo kugura agaiturwa taxi aiturwa taxi ura bikibiki jare turu kibaki cito taxi na mbiana bonze bagura na ndiguru setu na gerere thira so mbesi ji yetheri probox no to mbesi ji na nenkeri banki eta kugura ngari naku kibande okira menji area mutethie itwa taxi kane kiroga taxi kidogo kenda ndiguru tiga corruption then from there ndiguru ji wone onde kethiri thimu mwana akugura kethi thimu jeji ni thirwe ayewe mbesa na aria bank kethi thimu ngiri 40 akwendeje na ciringi ngiri nyanya ayenenkerwe mbesa itina nyamwira interest yenene agura thimu ejambiria gutumira so ndiguru bantu ana babonde bakaigwa ndiguru yao na ndiguru bokenera na kerere okuona antu bonde bathire nuntu by the end of the day kile kitu ndo mamba 4.7 trillion eto kitira mwana inchi okawaida kana mwana uju. Okay, thank you. Na ngisupport bu wengotikia megitara ya Kibaki iro kwejire na mantu sector ya boda boda. Very good. Na ngotikije uma around 50,000 if I'm not wrong. Yes. Lakini dai boda boda imbetingana 170 magana ile niana bana bakomba ni unonto bona niki tugategera Magi 70,000 tukienda kwira na uma nyethe tuku employment thirikari tumba kwandika na bathomete bonde so itubatere twantaira tumenya ningo ngire kubabatere ku empower ci kwatuka muntu utiandika inya wengwa na araba baingi braba tiandikite bongo so ugichoke kiuri gyaku bwana Nick oni kerankuga onde aria economically na ande aria manto jara joba kuthithwa te manto yaja tumba kuthithwa mbere makibona bona ara cia kinyere ari ikinyete anto agwito control giento gikeja gikaingia kwiro kija gya control muntu arekeria gya sapasi kagikaga mini ethire kago front na ikia tumona thirikari kija igaitithia tax muntu ichakuru inya prombox ikija ya ngiri magana jana batinaru 1 something muntu echere era front kwa ugiento kwire akija gyachoka gigaitithio kenda kigya control on mantajara kwari mantajara applicable economy ya Kenya kira to kwenda nandi utiginto kathithia kimwe nonto ojo kyo withindro tax yonde utikyo to kaya tukiona kira kiumbo tethia Kenya na ru economic industries inyingi ige employ anto nonto orgora industry ige employ anto baba kurema interview na baraba kuthithia production na baraba go export nukigwa na thirikari ikone taxio kwa that time tukauga inya county cionde county yonde kerwa ide na industry inya ithano kana inya mbechi kwenja kuo kerwa ngora industry kena industry anto bakaandikwa nau bachoka ethe farm inputs ikiathe gitwagairwa market into bikabi kiuma garaja wona tukiariria mirato kauga ria mireti umite na aratigania na egembe kwina thina nukiwa twacho into bia tora bikaomberia kuma market yo ome achoka yuthie the same time jana joja tithithwo jakathithwa manto jau ukathithia thairia economy buina ria anto bakuiganwa bokarambi yuthie mbere makienda no inyekira itagwita ngo industry yu kienda ita kurima kienda ita gukiriti biashara no bate kiriti berwaga kana bakiri tiga wari yabo oni mbugere kaire baro mo sub county bete the bomas yora wana tukithia katiba bakaranari nyabi mebirekana mweri nukigwa nundu thaira tuthithia sheria itumbo beka nyare tugarwa katiba itumbago yukia antu Kenya yonde na twabaikia lakini thai tukwenda gukuthiria thine Kenya tutikumba yuthi bau bakajukua na bakarungamirwa na bakia thai bakumba
gwita bakiara na iria president inwe akambiria gukoptia antu yuthikire itebibio nenkaniro tukarega ku duplicate ite yetegi arito muntu omeanka 60 iganenkerwo 70 nundu nande turariria about the youth nundu muntu ora na njukiria igore Karen na igorere investing to bia na investere ko nyomo nenka mbecha tiawe tiaga ikairia tujuju ko muntu jora githike bwiri konenkerwo antu bangi kwi satenenji ebwiri gwetekene kwa itethe ya bibia PS bikanenkanirwa itebi ya parastato bikanenkerwa age group age tatiaka nonto muntu ro tiakire na thogume capital ntukwira aerwe ngugi nukiwa koko manenji ni onkoromba president na meke youth baewe ngugi baewe itebiu na bachoke baranirie na inyagi counties by the same direction counties itige gwita kethira bakwandikana te mwarimu abuta ngugi kende ja kwewa ngugi na andikiri national government achoka romba ngugi ya county abuta eja ndeji achoka na andikia ministry ya agriculture national abuta eja county na reu batu tukwetha tukiuga antu batena ngugi daira tu duplicate ni anata tukauga antu bau bena ngugi antu taka studio nkona ndaka indaka chie kujundo ichiri aja kene kemitambe jenzi chionde nukiuga na nkona baba arote bara te baba andika kwa tene so ono nkona nukomba kubwa na antu bakaraniria ende manto jo tinda kwaria tutinda kuganga kathirikari kaumanga kegeta ambere yumani tukiatha twithagia ate kandi gwikathira twetere mianke ngiri tukirwaga tweterete baba kiaja na batwire tubae mianka iri bakareku kenda bathithia bagwa tuchoke tubenge ngiri tugatura thinene. Thank you. Hakuna mtoko wa akawa Brugo Tharaka kama kuna wakati imerudi nyuma ni wakati wa ceremonial DP kidiki aki barabara yenye unasema hata tractors imepakiwa please Muriongi bai kumoroterwa ndio uju akuga ni gwekirwa gamithai au atawa turate hiyo kitu mugira ndo bakaeru amiru utekio giukarika. Aya kuna mtu wetu Eric Mweti akawa kinyona akwaria bwega thank you so much then kuna mtu bwana anapiga simu yendi through simu iko busy hii simu imepigwa leo hadi ni kama inaisha moto nora ntumba kukwata nini uchionde but imone iringi bwega then kuna mtu kumbera Arimbera in Kenya we have functional department of intelligence which I believe is fully functional at such a time of insecurity. If there was any plans by opposition then they would have been arrested months or weeks ago. Oyo arua na kuitikia kwena department is functional say intelligent in Kenya na ikuna ni kuritangoge especially itare kuna insecurity uketha kwa plan ya opposition then antu bakithira bagwatirwe mweri kinya before kana kinya some few weeks before mantu jaje thero je karika then kuna mtu wetu Kaburuki Junior kuma Mariago mwambie contractor akon site asimunyoshe kidole DP Kidiki akumbuke ngorofa uanza kwa msingi. Yes. Na ndira ntaba kwario ubu kwario Tharaka aumite kwa bakindi ende nora gwa inde tone ko ara uga garaja chisa ari yo ke pakiwa hapo paki au tege ntu igwita wabwa ndaikira wanu mbere karagita yaje twatiga imani haja twejete erero ari ne paki kana jenge paki yegojina haja kwa orange ya paki wa unaronda ere urora ronda nyinda bikuya nyanto biejete site so kira muswaga tukieja ke point yu kira kwaragia ni mtora ugirie ngetho ndira tonire president so ndiendaga woni guswa instant solution yora Kenya kerere thira na maandamano jathira ni onkwaragia so rikieto mkuera niki nkamwera atiri gutigi ntugi kwendelea kethiri gikwendelea na baba ibathomu barinde bakiona ngugi ni gwito na ikieto nkora thirikari ni punguse rwaria iyo mandero manto jingi that means kethira thirikari ni utethia manto jere yaugire mwaka jwa mbere jende jakarikete jojurina ndi lakini mwanka naba utigi ntugi ukarika that's why wantu ntu bateriti ikieto mkuona ntu baimbita ntu igitari uthira na jere ugete agitonya
gotebu kinyabo mwa koronchi boyugorwa ibweko. Thank you. Yes. Kuna mtu kuria, how many people were shot stealing in Meru or burning buildings? Akawa people are tired. Ask those who have pay slips. Akawa they are the much affected. Not only agencies, we are all waiting for a problem to occur, then start looking for solutions. Arua yaka kutuka thirikari retera thine keza. Akarikato ya karikari utukanjiri kutuya solution. Na hiyo that means thirikari kere miura nkuga. Yes. Okay. Wataga mantu jarea Amiru bakuga na athikiria no ntu unungira undi kari uku na ndikire ogwe gwe gintu kinywa ati kwerewa na ndikuona ogwe na thina muno ari antu ba thina no kuigwa na ari bare no sigo kara umetie mutwe sometimes are soft ngui no kuigwa antu bongo ndikwira atiri obakuga isasa iyo mama kwa igani na itugwitikaniria na ntarega inyanda ikire mwendaga kuga economy ni thuki na nguga tutika ibwega kanguga atiri bathi nundu twina mianka iri na president akiatha karirite giti ito twa solution iriga tuikia mbere tuthirie mianka iri no kuiga kenda titwithira tukiuga twakara ndwene riothe ito mwire tuthitherio na tweterete mumero ugira jakaru aja murabuta na to murago na muntu mume okaroka kwa muntu uga no kundie chai weterete irio muntu inye irio bino ndore ugire niki ni interest cia akwariria na nikio tumekuigwa nto interest ya kwa ntu de Kenya kauni ndio me Kenya. Thank you. That's my interest. Nikio tumekuigwa antu baindita na ugo no bantu beko latinde kiria ni antu beko tugo mweko rugo ringa ugo ende temo ugo na unyonge na ugo to na ke maoni za awe ni baba te ukarari na kira kini ka kori kiori ke mwake nenda no tinkura time wetu guthira ndendo bori kiori ke mwake lakini kwanza kabisa kuna mtu kwa Meru government inafaa itafute out reform Kenya arodi niki ni huyo mnene ama ni huyo muslimu yani yeye aje mwana ni huyo muslimu sio huyo akona tumbo ndio mwingine niki ni huyo muslimu ni ora kwaria bori bwa nu meya akena wetete na wetete areme ibo kana bakari wa uesu areme anaiga gwe no rongo kubatundira rongo gwaramire gwikirwa ko bakindiki na babongo bayo no zaraka bakagoteo na ndi woni ndikuwa ngo ni ciarie tutike kwa hiyo waigwa maragita yesa akiori kana ndi kwa ndobori ari no tinkura time wetu guthina kwa tumaruka ndimu iringi like kai lakini eteka cionthe tukuma thasta no tutomba kuigwata lakini kwa kiori kimongo ndokuria ikuthira tukuna biama bibingi muno thai including kienu na ndeka DCP kiana kia mojo ndo DCP kwa ukaria na interest ibo tukuruma kagore kugo tege Kenya kwanza kugo tege interest no inyaba be Kenya kwanza kwathana nteguije ndena muntu nesesi oni na kiama baragia toraragia ro Kenya ndena kiama na ntitha kanda arungamire musafari ni ote interest bila bioni mtu kuwe bilioni yewe na ndeko kali o that's okay na kio karungama na kio na ndeko ibungwa ndaba wo to clarify something yes kiki ama kiki ni ke DCP iburetete ciama in fact the opposition leaders brato na boda hii almost everyone bena kiama kiao mtu na kiama kiao kiawe lakini tuko ni bwejete amo bwinde na anzende ni Ruto must go kurikira ndo bakuri muno ne atiri na tabota kuandu ciama bino nto I don't think winde cheupe ndina kiama gyako ni mutongeria ukio ndomba kwitikiria kankinyukire ugwe bwana kinyua kiama gyako kirie na mtu babonde bena ciama bio na then bobangite ku handle mantu jo wona gikinya 2027 kenda boiza mukethera ni kurita president ubuku wa burita kana igita data 27 ndakinya tone bokiga ukana kaire omuntu na kuromio wonge na kuromio we very good that's a good question na ngukeni kiuria kiu mbere mpambe cokerie kiongozi wetu mithikari nturi nkatho no ntubwa gwita gutusuira kutubanganiria organizing secretary DCP na gaikia Meru na njirere agirite mwire ni bwega no tunathithirie bwega because Meru biama gietho turarira bio birari biambasi kabira bie kotini ko Meru barari na batena biama
na ndi baratethekere baguto metheka gutwikia twinde kwa DCP mbuge DCP ikiama TNA kana Jubilee na PNU na bibingi so byama bila bionde kira tukuthithia ke byama bila bionde biejete bionde birero ibieje kinja UMP ere koronjo erejete koronjo neje na wetho na kiama gyaku kinja gwengwanju that means kwe bweja kwinde regitare gakinya twete rwaria rwekwe rwaria ru twete gwika iria nandi ithwe equation ithwe equation then bioria bikeja na rwaria rukeja rwaria rurania ugweri Wiper twire ikietumio kuona the organizing secretary aretere wenka bamatiangi bationa babange areta moneno DCP kasagwa bonka bathiuruka miru ikietumio kugwa Peter Munya PNU eka host Matiang'i ejemiru kira kio karikarea ni kaba kuona ni orito bire bire rura wonere Kalonzo nawe Wiper beta nora na ndi muntu ara kwigintu akui market so ge kwareso ni area bioria bikeja kiuria kiambere kije kiurwa ugo ore Wiper turenda utwire untuitwije bwa mbere ugo wene inya county ingana baje ru kareta senator bangana MP bangana ngabana bangana na ukareta MCS bangana onande kenge kiurwa na go kareta bangana then from there tweta twindi orea na ndi tugeta twicunjanaga twacunjana gwikia makira gikonekanya kine inya no ntoraiki nao uti muntu county ijiri akeja na county ijiri asinde muntu ijite na county 10 ugusupport wi county 10 ikitu mukuona nto bonde bakiro bete bona ni urito bwao so ikitu kuwa bia mabionzi bia jeri coalition na vile vile uririkane kinyaunda ni uya kari kuma mwamberie meririe Jubilee TNA na Kenya yeja kuja coalition yeja kuform kiama gitwa Kenya kwanza kia thura president ugito William Samoei Ruto giki na kio ni ugegaeja kia ruma kwejo na ndi kuma utokona uroka kamata bendera ya DCP arungame nayo arungame nayo uno ka thura president me abure jingi babangi bya mabibingi bakae opposition bagawe no thirikari nene bagawe prime cabinet minister kuina prime minister kuina deputy president bagae wariku to form thirikari gwitwa gwitwa ya DCP iri mu abure ndo ya DCP kira to komenyera batu tutena thina na ikio tunkwambira gya kuga Gacagu utegugite akarungama no tukiuria kiu tukauga ndinde gwa mwambiro Gacagu akarungama then makosa ndinde thithia no tutakinya kiro aria ruriku rutwana Gacagu no we neinya kana Kalonzo no we neinya kana Mathakaru no we neinya ku uro kuga ngania na kingi tukwitha au muno ngania tukamenya ke no kurungama no tino thirikari Kenya kwanza kwenda kumenya no ou mutageti na nderekeria kombora nderiku ndeu so gintu batu tukwenda kuthia na kino organizing secretary athithirie bwega aturetera kiama batu gintu kira tumenyerete ni tukuga anto bonde ibatonye ki DCP na kinyene thuri kosti ya rono we nenya na bebe bendera karungume president babange ba musupport kandiki kidogo ndari kemwe tugatangira kama bendera athurwa president lakini kiama kira arige kyo mwabure ne jo DCP na kiama kyo kiumete Mount Kenya na Mount Kenya kezo ina mbageni mpao noto kiama kya DCP kyo kezo kile MP baba inge MCS baba inge na senators baba inge na ngabana kugethera ne parliament na parliament etethurwe kariri ya igwa ekethurwe rwageja rukefire ba Mount Kenya no ntu MP bonde bagakurukagia rwaria rubo rimwe no ntu baraba inge bumite Mount Kenya na DCP no na ntu baba inge thank you uno uko kariuna ne ukarungama nakyo na kinyeni ngwa kethurwa ndi county assembly ndi MCA wa kiama kiu abo kuma yabo getaist okay thank you so much bwana Niga nyakuthikiria na ndi ugwa umba kuthurwa kimantu jazo ndo kiuga ata no ntu DCP tirio no kuibora uga lakini kuririkana mwankira thaa ikinya bwanjendera batoete kana baete mwananchi wa Kenya ni Ruto must go ugwana bwaku ukarija mutongeria umba kuthurwa kiuga ata kirimo ambo jwa kujomwe oni kira nkuga igitare ituare ya kwambire kubanga byama utumba kwithira muntu ajitu enja nabo imorano kubanga kwitha kwina mathiko the same day
utuika kwina mbathindi nukigwa nati kwejothi thwari nukigwa mwirege ni githie wetha mware akwithitie ngina kanethe nawe no muretete mawaja yo mu proposera wendo nukwite nukwite Kenya nikwite mimi ni mantoni kia kwa ya Tanganya othikira daiji Kenya as a problem very good anto baba abethera kaba go sympathize na youth kaba take advantage ya kuthithia vyama vya siasa ntekuga bikathithwa batiba trend carefully ibete ba twambe tugwatane na tuthikire president na deputy tuthirie thine na tumotaskia manto jaja tithithitwe je thijo tukwariria kiagi utumaona ngwataniro reteo ikanya katwakata obibiro wete muntu gichiko agonengera higa omwete higa agonengera mochimeno nugiga na ndinya bara president abigita bemo koswaga na bemwiro ore athithia bobe ngugene ngecha kuthithia biama manto jo jonkuga ijathire na nya thaba tuthithia ibakire kinywa ni wachoke amenye igitarere ndamwe kurwaje twetero gitocho mwana kiwe muntu igitarero gwiche cibitari nukigwa na leo muria na arakuwa maumivu kuona ndio ketho gita gweje withira we uri inhuman nukigwa na mantoni kia kwa na mtu mwana muricha kuja mkare ndikira correct kidogo kwa ari niki kwa mwepela afomere una thirikari iraambiririe matego mundo TV kwanza wacha malizie yake kagirie kia wewe tafadhali kwa ringero wote muhimu tuya nande ayo werero mudhuku wote je siasa ndio siasa newe bigera kenywa mbere mante dantije siasa ono bete kura maitata abangwete kenaru ote mizi bigera ni no koba na nkorokete na ndano minito jaire bigera kenywa on experience ona ampumete imbije ndio gothi na wite twere unde nande unda yumirere nokajwa ikire to achoka agatweta ntuko inge tweje tuge kokira nkuga ndiuga mwanka thai to chokanere amwe jenzi to gwataneni president na atieneke abamiti na thikire proposal ciao ote muntomba kwaria yake mtandaone buga bokaria KX na botona nubwaragia nwe kwero bwaragia ojora president akinye gita rimwe bakiaragia president wa America akathuta ndege ageta America bakiaragia na president o Singapore akagea ndege agetana so as long as kwa mitandao bokenda committee face to face nyo youth never ure barabe etikitie ikaugo kagita wita nonto ugo toka kagita kwa wita nabwo botekaro kinyano utikyo bokaro thithia nonto ugo bwarie ke weta boro youth gwe gintu bokwenda kuthithirwa kieka thithwa kiri kimtandao na bote kuoneka so ndiuga bonde thirikari inya MP beto bonde ibagie na India inya baba baria parliament baririe mwanka na ndero aria rwa Kenya bwiri gwita atia let them discuss ora baikagia motion parliament na inya baba mbote the president waririe senate ichoke ya mbiri ya radio ke national assembly na bachoke nyage forum governors we need ibagwiri gwita bena forum cia kwariria issues cia counties na yes thina ni nthiguru yonde nukuiga kwigita mwangi yo gwata nyombo koria muche uko ni nyamwene nyombo magare ambirinya kumagira nukiuga etho wana yuka thira inya yo tethira kara ya kugeria somebody else akona thina era winyo eja gutethi na different way yes Thank you so much. Muthikiri wa There FM na kinya Meru TV by the way no tokari live kinya Kithire FM
thank you so much na bara bonde batumite SMS chenu thimo iringi thimo million tomba kugwata thimo ciothe ndekera gwata thimo eku tikwenda gwakwa itemi yomba kwithirwa kithirikire lakini thank you so much na tomba kwithirwa bwina atukuma kagita kana twambiririe na mwakira thai tomba kwithirwa tukithirikirie viongozi thank you so much inya babu no tomba bwita na bukeza nikenda tomba kwithirwa tukiaraniria na tukelimisha wananchi 1 2 3 kwa hivyo ngakuribwega withirwa wino tukubudhongi na bujuri thari mabyo mwathani na ngautinga gakwira kawaida urankwira tuko tionde wone gitara kuringa kura rya kinya ukaringa kura na nkoro ringa kura na mathugani jaku tutimana tukwingi mwathani enda tukwero uju tukethirwa tugitimana na weru tere no Thiri FM kwambiria kithaa kia 10 rukiri mwaka kithaa kia 4 na tukaringa siasa bado tujue mambo iko namna gani urare bwega urawendete mpita jeri wacheupe. Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutumanto Ithingia ni kureterete gumukari wa Meru mutaaramu wa gukwa mataro jegie mutaratara jumweru jo kithomo jo CBC na ure omba gutetheria mwana waku gutarakaria. Mugo Mwangi ure ni mutaaramu wa mantu ja kuonia CBC akethirwa agikinya ndene ya kaunti ya Meru nonto bwaku tukethirwa turi na gikaro kia mwana mutaaramu uju tukiaria na kumurika mantu ja kuonia CBC. My name is Mugo Mwangi. I'm a CBC expert, helping parents to understand what CBC is all about, and also helping those in grade 9 choosing their different career pathways. Rwadia ruru rugakwijira imwe kwa imwe kuma Meru TV na kurukithire FM Jumatatu ije na Jumanne ije kwambiria thaa 2:20 ciogoro. Onjorithia banene ba mubango jojo ni thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria Boys Excellency Governor Reverend Mutumanto Ithingia arimu ba primary aciari na bathikirie Governor Mutuma nendete twana ugakurukirwa.